Enfa minuka seno ni ma men so timi agya no na sempo akomete no enti I shows we dan no next ono so timi abob na so de ma Ronaldo ni nyina se no Portugal man no enso timi advice o man friends Spain enso timi o ma fe no pede san koma no enso to judgment de suna bibia enso timi akoga na no after say encho de ni nya ban Ronaldo din koma was na yen kancho bibia so no enso timi agya de kan sempo no me pato yofa euro so ba kai de year 2016 o man friends Portugal enso na timi Jose o na so was no wo hu sa euros no enso say equal as ade kan sempo no me pato World Cup entene wonu wantimi anyi World Cup abibiansi e wonu so atimi agi euros entene wo fa kla na sempo trophy bi ti say ade kan sempo no yofa euros na wase ebia ne World Cup no so enkoma chese Ronaldo akwadi masa no pede wo bi bia so atimi ana sempo no enkofo dodo na so timi twetwi Ronaldo eno so enkoma ka fi obadi nyina no enso so mojumadi asuna bibia enso atimi akonka na no abakai say during that time no ana sempo during that time game ne koso no ubakai say final minute no ana say last minute Abrante friend say Bernardo Silva enso etimi ahadi bobi mane koto net ne so Abrante friend say Rodrigo Constante enso etimi celebrate say Abrante je friend say Bernardo Silva ntimi say sa crucial chance no na nim say na Abrante ne top no na say Rodrigo Constante enso kopeja no was mini asore ni nyina say ne unim say na no me former teammate enso Manchester City bobo konim na say Rodrigo Constante kopeja Abrante je friend say Bernardo Silva samasa sorry was a chance with the massa and one say mumu kofi ana Bernardo enso ni koko pai was no ade kan sempo no womiri ya kukurum Abrante wa bala ni nyina say ne was opening a friend say Rodrigo Constante no so twetwe no reporter mete and say Abrante friend say Rodrigo enso timi apologize to Abrante your friend say Bernardo Silva no peno ya de sound commander to jumadi esna bibia enso timi akonka nazigu babwa na fe wama me lamija man Nazdrawi bana South Printer odi Abrante friends and Nuno Mendes enso timi kwa e otenteno no Mazanes enro at every time bialami yama beji bono nesa Abrante friends and Nuno Mendes nesa waire nache masa wenyane line so baku mienu mianza wade ne nine fasu kwani fa ko benku masa na Abrante no na ha mo paisa enti wa otwina ze masa Nuno Mendes wentimi anto games inteno anka wonse kasa fida na sempo sai imagine na kiadi san command sergeant chewe ana Abrante friends and Nuno Mendes lami yama Nazdrawi bana china wono so ntimi anto game ne so no so eyenkoma akefi obedi nyina no enso atu judgment esuna bibia enso etimi akonka na Bruno Fernandes so di nkomo wase masa eno Portugal man no wo ma mo hwe say say we disappointment but team ni nyina kame so ma ho de na sample no o ma kika na field play no wase na masa entwataw enam so bi na no entwodie no enso timi ba no so yare nkomo opani a friend say Bruno Fernandes no enso akwadi ade san nkomo no enso atudwa no wase hwe crop of player we and also crop of players me no ka say Portugal man no enso timi kita omoba World Cup we no na mu agide say my friend say Portugal enso beje World Cup next year na so ni nyina no antimi antentem no so nkomo Abrante friend say Bruno Fernandes no enso akwadi no pede san nkomo no enso atudwa jumadi esuna bibia enso timi akonka nanu shockingly unim say Portugal man no enso second half enso sa game woman man friend say Spain boy no me patcho second half ni nyina the likes of Ronaldo jinam sanso ana Rafael Liam nyina bobobi unya Bernardo Silva sanso na Bruno Fernandes emrante nyina jinam me patcho Portugal man no enso ntimi more shot on target our second half ni entimasa enye Ghana ngua ana yakwo World Cup yebo game na yenya shot on target enra me patcho Portugal man no enso ni Spain game na toja no unim say second half Portugal man no obi bia so ntimi more shot on target ana pede san komo no enso tujwa madika di komo enso ma so pani na friend say Roberto Martinez wonu so si form was so ntimi to so enya Portugal juma ni biem reporter men say kan so pani na je friend say wo Jesus wonu aye former manager enso de ma ana sabobo kono wona say pani fon so timi ya consider so metimi the Portugal national team no enso timi wa no so reporter men say ka di komo no dodo no so so juma di na san komo no e ba monte penance entofo enso twebe Ronaldo na mu busa no say masa wo pani na wantimi na nyadwuma enso ade kansa ana sabobo kono no say ono na be for Portugal national team no mu bisa wo dwo say wase masa eno enya ono na be decide say opani a friend say wo Jesus when I say wo be for Portugal man no ana simple national team twuma de no enso timi amagwele ma konka say ne wo fi
immigration president and also to us in Sempono and yet by this time cry and I remember your son betting me discuss quota and over for Portugal national team and also come up branch friends of Ronaldo and also the end after St. Jordan Empire yet the son commander to George Media Suna Bibia and sweating me Kamidi Kandi Koma what is that many Mr. Hitman Koma send no Messi Adia can say pay and also and so Belgium and US again what penny friends said Donald Trump were president and so the my USA man Massa where you bet to me Bia Senka Omane friends say USA and so bet me actually for Belgium so now so met me qualify Ninja time when himself brand friends say Flo Balagon what the red card brought to South big gamer and I know to told you anyway and so to me for Flo Penina your friend say Gianni Infantino and so to me over tennis red card and also to me come out brand friends say Balagon and Tenno Brantano and so to me Jinamo Tijuma and so the my friends say USA no penny friends say Rudy Garcia manager and so the my Belgium national team no was he with John Brantano and so Florent Balagon and so ban in Tenno so penny where the Nyamiao massa red card nimo mabaye now when Nyamia now penina your friends say Rudy Garcia so catch Kodano was it and now 40 cents and now now timid over tennis sad decision and he was on one boss Brantana your friends say Florent and so Balagon one ball is so one for so bono and so to me massa Brantani or the Bible penny friends say Gianni Infantino FIFA president and also come up penny friends say Rudy Garcia and so Kwediano Pedesal Comano and so to George Media Suna Bibia and so to me Konka nani mseme Lucasano run of 16 when on England and so ni Mexico sabi game no and so to our stadium SC can Mexico mani nani mseme the very last time yenya play bia all born knockout stage and also all born knockout game I was have that against iconic stadium no now one ya 2 goals say we no e ya penny friends Diego Armando Maradona menoka say work on in Krachi e way back 19 we no 86 and I say we team na 2 goals no eti o my friends say Belgium no no so knockout stage me patch menoka say no a brand no so second person and also second player one so team to also about 2 goals say iconic stadium me patch stadium my friends say pono stadium ST no e ya brand friends say Jude Victor Bellingham and no that guy so nya 2 goals and so the man friends say England also and you come out create flow by dinner no and so to Jana doing that time my friends say England and so we no and so Mexico come here so mutumu nyenu no when himself brand friends Harry Edward Kane and so nya third goal no and so the man friends say England na brand here your friends say Jaden Henderson masa opening way ninsa na say nkomo no masa emu rem brutal ball unya bi mo uti bench abrebia no unya bi mo tournament akwa krompo no unya mi boy abani say unim say wakopra ni nyina say Harry Edward Kane say third goal ni de ma England na masa oko jubileti abranten nsa ko reporter mete and said the rest of adia can say pono me patron match saka e World Cup na so opening friends say Jaden Anderson no so on team intraman dijuma and so them very former my friends say England no so reporter and opening say England no and so to George Media Suna Bibia and so team akonka no be kai say Paraguay and so now my friends say France and so na year they can say pono me patron run of 16 game floor say game no until 1-0 France so no etimi twi for my friends say Paraguay so kaba kubaka brand friends say Kylian Mbappe Lotte and then the only goal so say game no etimi my friends say France na baba akwana se we no yebaka nse oba panipa we no nidine anso Celeste and also Celeste Amarilla wano uko Paraguay mamu yebetimi aga so we mrashe bejani masa wotutu bi ma Kylian Mbappe Lotte brutal and it's a racial abuse here just watutu bia yakase obi adu obi atempa mami pani o Kylian Mbappe Lotte atem brutal and then win him say after say say big game ni to jano and I say for my friends of France and so for Paraguay so no Mbappe din komo was it not Paraguay for no win him say on my friends of France players no one so many Bugani bi boy say Paraguay national team boys no one so timi adi Bugapa etuba kai say game no crowd by we na some point in time no na say come here say yen tokwa ne sa abrantia friends Orlando Kiel one year goalkeeper the Paraguay team no ni Kylian Mbappe Lotte come here say omudi twa so ani after the game Paraguay din chono mami we nso etimi ba montima say ni atemdidi ne dan was Kylian Mbappe sabi one wanyam fifi popam ene one bibini ane one so etimi friend so your friends ni sanso na ne baby a wanya no ensema what ani chimpanzee masa just ensem ni bi de yentimi enko radio so just we Kylian Mbappe Lotte na tem brutal baba we and also mami pani
we ukopia so program mamua entia metin say we yemrahye bedwano so koma mense kana report amete anase po we no killer on Mbappe Lotten and so the response about was it mami we en pa so no so e was said dibre we en man bi ti say program mu na ne wo so udibre kwanka say we ye pani ane yankwala dodo na en so hwe so sempo no da chibiom so betima nya ba ye te say wo na ne utimi di atam say dia was it wono masa en hu benya say mpanifo so betia yi mame no en so fo when deserve sa position a wono so kita sa program mu en so response a brantia je friend say kill on Mbappe Lotten en so timi da koma mame no ye de sound command air to na report amete anopa any sound we no en so French Football Federation FFF no woman so say any file statement na say complain and so timi ada koma FIFA say baba na say mami pani we I was say yetimi twena so brutes and say me patro brand friends say killer on Mbappe Lotten one way star boy captain fantastic one so French national team no woman so yeni brutal ne woman twema mami we so medina temsa and so koma kram and second reporter and opa mega don say me patro French Football Federation no woman so say omo betimi file complain and so timi ada koma FIFA no so e reporter no pa menseka jadini na so mujuba de suna bibia en so timi akonkan komane de anke doso nemom yeso isu amanane no winning se Cabo Verde aqua World Cup ni bi womu ramu run 32 it took Argentina the defending champions and omtimi shomo eno kramasa bromo brene nyasam ke to nim se extra time and Argentina timi share 3 goals to 2 me patcho Cabo Verde for no en so timi kofi na masenwa pani be so Cabo Verde mountains na se adageni poso kramrante no en so ni Cabo Verde timamufo no en so etwiso nyasam ke 22 show no live on Facebook capital D capital 169 nesa unsa so video city ozigi wo de yamiantum na Ghana fo nso fili kakra Enti when I say nkofo do na gaza na run 32 crown I say mujimani say we mazaka blasters anka bibi say anka do semi final kwa anka sa soloku na anka baby girls by show club tom ni ade na boys no enso etimi ani baby girls ni so dia win time so street ne so ni nyinam no blasters kwa ya why banchi fufu na say ye be kan say mpokra ade no edane bode fufu koko na dani banku blasters ye antimi antentam je say adapafu pa ye bokra ye boy ntimi mo so 20 on this road amana ni nkoma ni nyina no jem fancy ni antinsi for my if some nkoma no jem fan to aso DL Power Sports e mo ade e jawo dead. Yo, you don't know, upness, highness, is it Nana Kujo Crunch, they get to be president. So I know Pebia Miti DL Power Sports who own him. Anidaso Wɔhɔ Obia Jumedi so Kujo Crunch ni Mamenti Poom. Hello, Amade share your son for luxury comic took you to be mute. Sada Power per Sports Papa Petia, Fower Feed Yeneto, DLFM, and one a DL Power Sports, Echegu, Anidaso Wɔhɔ Obia morning show. Ede Papa Pa, near Koso, we are here for Nana Sports, no, and one Echegu. Vai tabusia gusua sinkonya so kan katasi Lumba nsupano pa mamenka sa wonsanka Lumba nsupani bia bomade na ma wonsanka bia sanse ne nsuo no ensunwa waso afam fidie mi aso ne so kroje yenuanom ma ne yenuanom anase ye mamenom a mofa yafunu no mepacho ensunwa waso a wonom ensuso eye Lumba nsupa bomade na ma wonsanka Lumba nsupani bia omadama ana egusua sinkonya so agudie mu nsam no yade papa no ensu eso mo na bibi bia enso etimi akonkan ofa dusu no yemfa fisam nkomo no enso meso unima brandia ye friends Marvin Senenya na as blasters ye World Cup ya kwa no per one player wono so made mo konkan pa empempi no chese timamufu ne empo no ye betima kansa football loving fans Obia enso ebo ni din se oney obobo pa ye Marvin Senenya obeka ise a game against Colombia round of 32 na brand to a Pekin not
nkofo do na kura po esusu se nei abrante ni film na share blasters reporter mate say sanju no enei ehun benya say abrante no so obetimi akoye surgery enti sanju na enei esusu sempo no anka eye mi anasempo mine no reporter mate say abrante we enso betimi akoye surgery no so eye nkomo akra mensa ka no pedi nyina no enso esum dwumadi ensuna bibia enso etimi akonka na nation services no e the official confirmation aba unima abrante friends Brandon when I have Brandon Enquires Sapon. When I'm the confirmation number say when abrante we one on sweat me asilini di wakotwaso and so Madina SC and no Libya enti abrante na yes and uno and so Facebook no abrante friends Brandon Enquires Sapon Menoka said ye were free nations and so kopiem Madina Sporting Club e Libya and also nkuma akra men say kadinya no and so sum na no bekai semetina semedin komano and so sum so pania friends Carlos Queiroz and so etimi at the confirmation number say what the blaster jumadi nyina nso go wapani a friends honorable Mr. and as honorable Kofi Idi Adams so a minister for sports and recreation one nso akodi nkomo was the assistant so panino enso ntimi for official resignation letter bia enso ntimi inform renetene san komana enso na monte o msa panino one nso ntimi atwagu ni Facebook handle ne so ni nyina mo no the assistant ye ne nso ntimi nkade asie kan sempo no official resignation letter info panina je friends Carlos Queiroz ntiano so enkoma wapani friends honorable Kofi Idi Adams mino kasano waya minister for sports and recreation no so wetimi akodi adi nyina no henso ma na opani kase pa kromu ade wo pensen twadwuma na wono wakwada rim na se agudie mu nsem de ninim de ne kwankai pa waya veteran journalist seasonal journalist opani a your friends Sadiq Adams do na henso ebo ne nsamane se the sports Obama wono wasi opani a friends Carlos Queiroz won hu ne se ono na perfect opani and as perfect and personality and as quota we betimi atoa so adwuma no wose ene okwa esi ejanu mane ko esanse blasters no enye defense nkwa na esi ebo wopani ne bae wabemo ne 4 months e de man World Cup no wati anim dia esanse group stage watimi ebo maden e dia fima kopiem on run of 32 wabono maden nemon blasters adwuma ne ye pe long term project dia wono Sadiq Adams the sports Obama one jintum one suzu se opania your friend say Carlos Queiroz and obetimi adwuma Sadiq Adams in community. I don't think he has officially tendered in a resignation, but it's certainly the way to go because he was only given a 4-month contract to prepare the team in haste for the World Cup in USA. So his job is done, and I don't believe he's the right man for the job, even though he's done well. He's known for putting teams in a very hasty manner and going into tournament as underdogs. But throughout his coaching career, Carlos Queiroz has never been a coach who builds a team and who keeps teams in transition. He's a makeshift coach, comes in to prepare the team. He's a defensive-minded coach, and Ghana is opposed to that kind of play. I don't think he's the right man for the job, but he's done his bit. Way a veteran journalist opinion, your friend says Sadiq Adams, the sports Obama, Nenkoma Nunso Eddie FA Blasters coach no, wapani a friend say Carlos Queiroz, and this son Comano, and so air two John and Commandianka Dosso, Mr. Hitman, mention is no man for last story when I say, mention is na Bibi Bianconca, opinion. Your friend say Mr. Adrian Simon Okraku, a Ghana Football Association president. Now after say Ghana Maza, Yeko World Cup, I say, Obia just academy and what is open, he can say about Consul Freba Jumedians and no them, and then what in the Sika Puduans work of just academy bonus. So, there's a Ghana for Timamu for Bia Jano, Wapanidia Sebi, one tis or dogo be enu about Penny Miduno Koma, a Mr. Adrian Simon Kato Kraku, where GFA president on Ukraine, and so a second vice president, our CAF. Was it Ghana now when bro for 10 minkan in 10 nothing Yamfa Jumedians was it before the start of the 2026 FIFA World Cup? Many doubted the team's ability to complete at this global stage, yet the Blasters responded by qualifying from the difficult group into the run of 32. That resilience should make every Ghanaian and our supporters proud. Enti tenteni ni tieti ansene Yeko World Cup no biansu ni team ni mujidie Nemo mni nyina mno team no so timi Ebomaden qualify from run of Aria cancer group stage nim Eko PMA run of 32 Eno nam so we ya Ghana ni bia Ese otimi ma otimi dia anwa pa Ema eye ni jekesi ya Eno so eye Kat Edwin Simon Okraku mini ukasai
why GFA president in Koma, one also there on this note. A good Musima Boboina, young fancy Mike so quota, a producer on due to ano, and a Timmy Sonne, and some Pono Kuche and Samano, a good crata, so Besima Cadusa, man be semi best animal, and so etimi Adema, Ziggy B, I am man in Ziggy, one also our MC on Timmy Boy, a dear call Facebook, social media platforms outdoing in also, Amount Saka, Jumedian, Lumba and Super, and so Equa and Wafa, Jumedian Okana, way, a birthday back up a meaning for Mr. Hitman Yatra, a coffee break is over, way Effie, or Paribia. Obia say young for kunya so nanya wishing Mr. Kenneth Odin Adade happy birthday pa ukopiem ewo swagger ewo ana Mr. Kenneth Odin Adade edini juma was it on your special day. I wish you nothing but the very best. May your life be filled with joy, peace, good health, and success and endless blessings as you step into a new year from Oparibia into Mr. Kenneth Odin Adade. And then I would Oparibia see young for kunya so I wish you happy birthday pa ase yankopon onsha onsumu fra dumu enkwadumu nyame antine nim 20 on this special day of yours no nyame enshanti Mr. Hitman agudemu nsam no yam fancy right samje bekwisi otie Osho no pay and catch some and catch up papa Sam J on the new rap me choma no pay papa right me that's papa Bismarck do sa no pay and the good year sama go promise on sama about 14 minutes after 7 a.m. here. This is Anidaso Wɔhɔ Obia. Shira ye, obeye Shira, nyamyaka, bebemo, ina lobe to me, esi Shira lopa, nyambe na waka, waka, bebebe, nyambe na waka, sobe Shira ye, obeye Shira, nyamyaka, bebemo, ina lobe to me, esi Shira lopa. Namina waka, waka, bebebe. Otampo peye seye, sunyame boya fa. Obeye yobe to me, esi shira mopa. Sunyame waka, bebebe. Otampo peye seye, sunyame boya fa. Obeye yobe to me, esi shira mopa. Sunyame na waka. DLFM 7:16 is the time. Yanda Bismarck Adusa said, "I'll pay what they would use some of promotion some about. Can't get to some Lumba supernatural mineral water. And that's papa. Ebrasu Kobaka Tamo Boswana pay a debab. All the top stories, all the major stories, making headlines in the national dailies. Everyone pay. I'll pay happy birthday and come on. Amanziba to brew. It's your birthday today. Happy birthday and come on. Amanziba to brew. I know birthday. Happy birthday and confirm. Nana China, your birthday. Happy birthday and confirm. Victoria Mensa, I know your birthday. Happy birthday going out to you.
Fear Adoma Moda. And a birthday, happy birthday and confirm. Happy birthday and come veteran actor Nathaniel Banini. You're from Nats Banini. It's your birthday today. Happy birthday and confirm. Nats Banini. Nathaniel Banini. It's your birthday today. Prince Amano. Anyway, with the happy birthday and confirm. So what to me and the monsieur? One the monsieur, I make for Lumba and supernatural men now what I'm from. Lumba and supernatural men now what it's pure in every form. Just get a grab. Be a woody be a punt to be a wood to be a new here Lumba in super. Natural men now what I want a sachet. And your bottle sachet and bottle. Wedding now we are party now we are engagement now you are punt to be a wood to here Lumba in super. Natural mineral water from 24. It's pure in every form. Just got a grab. From 24 0555 274757 0555 274757. Lumba and supernatural mineral water. Pure in every form. Just got a grab. I didn't go back at Hamo Boswane Banner Pay. But anyway, His Excellency John Dramani Mahama. I declare a Fiada Ebe on the 10th of July. Have a Saturday, the 11th of July 2026. I a National General Cleaning Day. And as he declared, so my Ghana, he DCC, General Cleaning. I pay baby who come out. I pay the mayor of Accra. One Accra Metropolitan Assembly. Pay the phone now. I inspect market. I feel warehouse at the door. I ensure said no. I pay what 200 more. And say it, so yummy, boy, I'm far. Obey it, you're back to me. I see she run on, so yummy, now I can't. Yeah, I can't. Ghana Meteorological Agency so in Kabobi Ba was in sure to me a Google and 2 p.m. I say Wufia no very very careful what to tune your mayor. So to me to any moment and 2 p.m. what to tune your mayor. So to me at all. She
waka, yeah waka, oh time for pay and say yeah, so nyame moya fa, obey your to me, I see she run no pan, so nyame na waka, yeah waka, oh time for pay and say yeah, so nyame moya fa, obey your to me, I see she run no pan, so nyame na waka, yeah waka, 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 obey your girl to me, I see she run no pan, so nyame na waka, yeah waka, nyame na waka, yeah waka. Shraba Kwajo Sami be at Nazara pay the Kowakata Moboswan here. But Johnny live on Facebook, live on YouTube. I share link now for Robinson and to me Hebi and I pay Kowakata in a crowd on a pay. Call DLFM online.com and send me at the Honoma. Also be to me at TB in a Feno. What would ya echoes on a pay in Shraba Kwajo Sami be at Nazara the Kowakata and Moboswano Yadeba. Medical catch that Johnny live on Facebook, DLFM online.com and I feel live on YouTube bar. And send me go on man pay the Kuwakrata and Moboswano Yareba. Yeriko newspaper review no more. Nishiraba Kojo Sami B. Nordin Semeriko Swaba Ufi. Morning light, Yebama for money. Headlines no Abama my NT. Politics, sports, me entertainment and so. Kojo Sami B. Bema Watiasio. Newspaper review on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. You can pray every morning time. From Ghana to the world, yeah, in Sembreu. Breaking stories, yeah, in Fantuo. Sharp analysis, they kasapa binso. Wake up Ghana, time to know. Kojo Sami B. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, Wɔhɔ newspaper review. Winshiraba Kojo Sami B. Newspaper review segments in the brasso. Within Shraba Kwajo Sami be an apemi Makojo Akwaba na Feno Kuwakrata Moboswano. Yen Fambede Tifa Wuti DL 106.9. Kwajo, good morning. Yeah, good morning, Rakobra. And I pay wapum to say. And I love your t-shirt, pure white pa. Just what didn't Kunima na say what's the reason? Oh, Debbie, I didn't Kunimada. Yamea Domina. What dana sa the patch one? No, you couldn't be a case at the mount. Until you didn't kunim. Yeah, sure. You better said the Yeah. I see. So maybe about and it's a beautiful Tuesday morning. And they have a fair, a brother for fair factory, the Ampunyankopon, I should share Edia May. And they get on Saposumeno, that Tosson song won't film him, you know, any Edununcia. It's a beautiful Tuesday morning. And I pay Chagana for enough in something in Alphabeta, a Tifa Uti, and it does so home be a Jumedi. Black Obrama, young fan, I see the kind and match with the Ampunyankopon, Totoro Bones or Board there. Na Obunso near, and then I say you could die, say a wufo. Na ya saw the Nabasa Cassiano, and a Sugita Yemua. Na a Yanadom and a Humobro, and a watch him and associations, and Yanko Pansy, the way Humobro and Edwin so, or de and we and we be upon. Sounds na ya didn't check see more than a man a tear for you know, Mutti, free teacher, and a bench yet. What a more Mutti, every information centers are who do in a Casano pay, Chidi and Poyankopon. On your munina case and almost a boys prefect a DJ Ganamana Butumu DLFM and Ness which station horn pay Yachiano any adofo mutre fetching bench and Cassan points and Fanchra Wonum taxi drivers trotro drivers express of one and I think VIP and Pabon say only Yanko Pon which Rabakwan which Rapmano pays or do qua on found comra now do obidu or do bombardia bedu some human mereno. Yen neighbor boom, near come from the Yakas on Yami and Adoye. Oh, I'll pay Quadio Sam Nedoso and His Excellency John Dramani Mahama so I declare Yamia do my Fiada Ebe and Memenda say National Cleaning Day. Fancies were Maymu, now your fancies were my Ghana, or May
ntumi fa ne ntoba pemfra ti ho komo so e wo hono ma nya bad na me kura nanka bibia konkan anka esenka ya yenda dada kura because kuruma yetan nsu yire na ban titiru ne nkran ha na me ahodo nsu yire fa wo mo no dwumedia na aban hwe ne mu sa assemblies ne be ndodo na o man hada anye dwuma papa bi asa okoma me ahodo afi pa akwa manfo afifiem ni se the street ni bi mu aye no enko current we dey step in a right direction ana mo mpa o man pani atu ni ade ye se se nyina di ehu kyim na yetumi bo ase ye betumi amakuru di emu ate na efi ahodo ansu ejire de fa ye no ene ye nsusu ansu anyina mfa na anso ahonidi ehu nsem konkan no na ye mwa na ye ma ahonidi ehu nsem konkan se be ya nsu ye yi nanu afie mu aye ne ho nsem pi no onkofa ha foforo bi amfa mente ye bede na se ne nyina fa ye ho nhyem enra so na se tutu opemso bo modin ya ayi na asante hima foforo so wate ho komo nso mate ho komo entino masante hima foforo waba no ye mana kwa ba ne din ye mana tenase so ye mana kwa ba aye friend nana amabonsu ana waba nti senya woka no ye mana kwa ba ye mana tenase so the 15th asante hima waba ntino ye mana kwa ba Anidaso mo bi adwumadi ye mana kwa ba ema no atenase nso emre esem ne beko na fa yakochia no na bibia Obeka say ye nana kunadu ya do motoso miensa efiri mu no that was last year na ufiri mu ntina ehu be hia sebe dua we se mpenifo se aso se wo de ye adwuma na se dua ne bu a ye bo foforo him na etim de ye adwuma ntina ehu be hia se asanteman ebe na nam sini obegina mu na watutu na kirama no enti eno na nam so endoada asantehene e de to mom ke bia wo manimu a ombo moden ekobodin ekoyi ye nana yade nyina nana amabonsu so meboa na ometo ekire na santeman hinsie ne ho kunwasem bibia nkonka ntiye ye mana kwa ba pia ye gina tu ye nso na betina somdwe pia kwajo omre ni Ghana vote yo yanko ba ko bra me na se na me na Ghana fo nyina se nemo munyina kwa ba emfama DLFM 106.9 eyekuwa kata moboso no eso na yebesere bebe yedure no ensema hodo a ekoso ewo my Ghana ma nkuwa kata hodo no aboabo no de aba monten nene yesi hunkunwa ne yabo akire ade ama onse de koku krache ebo sika so edema koku kuani etimesere we no eye bena headlines ensem no dedi mutinteman ya akese pa ne no ene yetena se na yabo akire ede ama anopai na mesrew ana watwa yen ewo Facebook and YouTube na champion man himself Mr. Samara kwa arudo abor man say DJs gibi anopai ono a na ebu adwumaden tutu ne manyina asade se wo technical producer achinchim firi from amaye no ono kure ya na wasanso te Facebook na YouTube na chi a ode na ma be fonten so anopai obehu ye na nkoma ye die nyina so wanya mu chefa wa be fonten so mesrew kuwa krata mebodi on de beto so ntiba modi anabra na yeboku akata ni din a na wonso be hu nsema hoto a ewo mu nyina na watumi anya bi na watumi akenkan ene hu fo ni nyina enti yen hyase na yen famfiri daily guide kuwa krata no odensem nam na obono homra ne say Ghana's favorite newspaper na kuwa krata no asama support de ba no pay no eno no wakrata fa etoso emiensa na hono mo na abehunu say Kristo asafo mission aye akane apostle kojo safo kantanka wanya ne baby ekro ebeto dwa say papa wuye no na ehu behia say omunyo kanini ne ono ene beda Kristo asafo eye mission asoro no ano no atoto ne ma se be ya asoro no Yankopɔn din mu dwumadie de ebekoso agina na wonom eye dwumaden na ma bomode atwe akra ede ama ono twede yampon Yankopɔn na ebeto dwa sɛ mentemo wasika kra bi ema ne homene so be na wotwe mienu miensentam ni a kyese na nya de wakra asafo no eye ekododo na akobenkrum na wonom de eye kodwo safo akofona senior man ede ne koye senkeja wonom ede ne sie akonwa so na beto dwa sɛ eye akane dome mahye betwane oniminyamfo Sara adwa safo na okokɔ no ma kyese mentemo ase anya adwuma metuo kan na ka me bia kana me kase yi odaso eda yaresabia na abato dwase ndo ada
ɛna asafo no ekopie mu asɛmdi bia na wonom ekokenkan akane opanipa mekase wonya ne ba bi krom apostle Kwadwo Safo Kantanka Emeritus omo kenkan na wala nsamansie na moko kenkan won nsamansie ni mu a na kyese yem papa wonya ne ba bi kura apostle Kwadwo Safo Kantanka Emeritus papa yi na so no wankasa agiatum atwere e de ahye ne nsamansie mu se oni ho no ma ne ba barema ne din e de Kwadwo Safo akofuna ono na wo hwe kire na onye kanini emfama Kristo asafo mission no intendo ada emna court no hu ni sapa na mo se debi obi nzamanze de obi ntumi ndane ye ni tizeze na se ne papa ne yeto ho de a ekire din intendo beto dwa se Kwadwo Safo akofuna ebeto dwa se ne papa oye well ana se nsamanse de na chija ne so no ne na asafuna no ona asafuna no no nsamanse ne da ededi ema sise de court nso ntumi anane ani inte ekire din inte Kristo asafo mission sese no wa woni wa moya adwen o se woni wa monya adwen o etuo nkotwere de etwere ekire din firi se papa na nkasa no mu nsem se de ne nsem ase ne kire no obi ntumi nsesen ne asa asama no bebo aso tora papa ni pasom ti no o ma ntumi anane ani mekire din meka se de Kwadwo Safo akofuna mprempren Kristo asafo mission ono eno be leader anakani ne ede ama asafo no na sanso na ubawura mu ewa katafa etaso ensia ewo daily guide ko wakrata ni mu a odemsam ni bi abapa na wokọ asante mantem a sede DJ Hitman edi kan eboso no asante man abamodin a akọbenkuro mu apaw oba ahima one ne mprempren oba beboa asante hene otumufo ose tutu a otosumienu ahwe ma ahini ehu sensem bibia konkan ede ama asanteman na mekese ono ena beto so edunum 15th eye asante hema na ebeto dwa se asante hene otumufo ose tutu a otoso emienu ede beto wo mamke biewum efa eye asanteman eye ahinsi hu ekire wono se Ghana fo bekaya efi etwa men na konedu yadom a otoso emiensa asante hema a wonya ne ba bi kro eka nkyene eguye ewo mra na aduane si jaso enne na hu behia se asanteman etumi epaw oba hema foforo beboa na waka asante hene ho na ma asante akunwa no ne kyekire ne asanteman bibia konkan ede ama wonom eni senti endrada ena otumufo bo modin yare kotom eye kukufu hima ena afi Kenya se hima ena asante hima eye kontemso ena afi nso nkomsom ene otumufo jase hene ena afi oyoko eye abohyen ene abusunya peni de to manim se manim yada wanom mpaw enipa wasefata obetimi na wobabeboa na asante ekikire ne na hindi ehu sensem ne ma konkan to mbe hia oba ye ma foforo e de ahye aka ne oba hema wo ye ne ba bi krom na akonatu ya tomotoso emiansa enemu ne no eno mu nyina ko benkuru mo bo modin aye si na ko ene kokosi na ama bonsu so wono ne mpempren de asante hema ba betena konwa so e badwumaden se asante ehima mpempren de asante hema afofra yensa aka no ewa asante mantemu ewa my Ghana hu nana ama bones enti emunsem na no pay katafeta so ensia ewo daily guide ko akrata no eno odi nsem we nyina aboabo na no pay odi abaye de munsem ede esoma no pay ne se de medical aka ne yeboso a na DJ Digbi ede atoso nti wo so ba wo behu nsem ni nyina kama na wanya bi akenkan na yamfa ya ni mfanchire mu akatafeto so nsia hwa na afo honom ho na abehu sei school ni abemu abi oye sin junior high school no JHS owo 1 form 1 student ena chese sekan ak ano ena wata hotim keja enkrante pa na mu kire mi sei sabe obetume de wo papa ni bolo
de ahyewanum de agro bo fruit nanso o ma me ahemfie ho de yemenim nukure nie yemfa ni agro ba akokram na de akɔfa se ka twen ba mu nyane sɛ uba wuramum ewo kuro fufuro to eno no wasen north mensenem ewo central region finfin mantemum na ebeto odwa sɛ junior high school ba akɔ ho no mo no ena emu form 1 student abemu a abaya ba akɔ no so wo form 2 ni senior na wahwe na ono ane senior mpokua na ne nufu no okire mu efe too much na enufu na ehu tigya yiram saa no wesi de kete wesi nya dodo wura na hwe se de enufu no te na akono basa enti abemu yi ode ne nsa oba aba na ode ne nsa susuru nufu na o se odapi unu ya nya ne saa kra me mente saa o se maya na aka ne te saa me mente saa ba akokra hene ne ha se wutume de wonsa suso wo senior nufu mu de e ka sen enti mente ase kra oh aya na o maye oyeye ma be yekɔbɔ a school a teacher for mpanifo ama na mbɔ den atwa do edima be mu ane se umu ade wo senior nufu ana udidi agro saa ne nya ne saa kra eti no saa na te de a yetwa do se de school mu de wo ya so den a na ya punishment no mkotwa do de ma ne se ne wono am ado nyina chi nyina che se abemu ya nte ase still na che se ofri ho na ma no hu abaye ne nufu ne de waka so de be di agro no che se wo ja school no wasan komia aye se yi wo ma mutontonton me wa fa se fom tonton family kene yi yogurt ene polo krum sa na wo ya na abaye eje nkrantai na ode bo ne pew na aka no na moja cha se nwina abemu yi na emle ba ne sa pe na school form of rebi tietiem ne ade ene bi ne mkɔbɔ abemu yi ameka se sekan ya kani na wofo amane na me pagya no de no kwayare sebe na mu kyerem se no aye abemu yi na wofo kyerem se school akyerefo no mudi omo ho yaw emna asem ni se na mo hwe ne mu se nkagya wo betumi apagya wono mo de hye ne kwayare sabia mpo ansa na wofo no kuraba na se mu kyerem se akyerefo no ene school mo mpanifo no nyamo ikoye omo ho lakada seka je se asem no aha wonom ma abemu yi da mojema meke so da yare sabia kura no ne boxer sort mu nyina ye muja eba makoto foforo de ahye no meke so da yare sabia doctor fo etia no so ntini yesi no asen not mense mo kuro foforo do ena school ni aba ya form 1 ono one senior ye oba ne nufu ode akwadi agroma ode sekan grant agin jamna moja tu no mo da yare sabia enya sem kuma Ghana ne de sa mofra no bebi omodu sisi no mo different planet so aya asem foforo kra na wobaka tafa to sinsia ho ana wobehunu otitena ni yebeka ne say national chairman edema the new patriotic party the MPP osene kokurukura manyokunum sese ye de aboa wosono no NDC fo akomantam no awakwa ebrentu mu a ote ho no mo na eja owenwura sa fi sese no Ghana kunwa no so ne ntumi antena so bi omoto abetia no na asantementem titene ni de ma MPP amanyokunum eye me ya me wo fa se chairman ni din pa sha daka mu no eye Mr Bernard Entwi Kwame Bosiako na momu no dodo afre ne se chairman wuntumi na wabɔ no homra ne stronger than appetite na papa ni foni da hanom na ebeto odwa se SM Bank papa yi de nkrata akɔ se opebosia ɛna sika krabia ne mpanifo ɛma na bosia na mu kyire wan sika on de ma chairman wuntumi no odebeto omanim se ɔkɔ akɔye kua na okosie no befa Ghana fo adwuma na Ghana fo anya sika na eja omo soso anya bi dia hwefiam sana chairman wuntumi ekoye sika krabia na frakadam okoye na ode invoice ekoye so wei mfidie a wo hia de akoye adwuma nti wadi kan akora kotua ho kadada enti wo pesika na ode akwa kohye adwuma no watetre mpa na so fine for now na de ene so okoye kua no large scale pa nti na ebeboa nti ne yemfa bo se tam sika itum de hye unuansa omo kyerem se omo de sika na ma chairman wuntumi okoye no sana ode sika na akwa wasa ono na ha mu akoye ne personal property ena de oka so de be ne wan fanje onfa nkotua sika ne so a wantua ena abanyi ba ena aban lo ye pani ono kransi oso afọ hwe o man Ghana ya ten so Dr. Dominic ayene echirem se yanya ne sa wo manyim tichema wuntumi atumi akoye frakadam fraud akwa gisika sorry kuye fa Ghana fo adwuma na wanya mbisa na ochirem se nsu ato ma che ebro ne banchi na japado ye nsu na twene nyina se no kra ba che se bode nyina bubu agu fom ne nyina se
enti nyon wa oye ye pa na mfa amu kire mi say du ba bi no kwato kura kire mi say sa pre bargain de wonte ase cheba wontumi kire mi say asem de no kre na mom no odifo nenso asotwen na beba no abanyin hwe na onte so ma no ena ombeka ne say ye pre bargain na mu kire mi say nka beto odwa say nka de we no nka china yakopon ya adoma nka temo ne ba bonten ono kura bona nka July 3rd ya o kita won sabo smede to so be ya miensen he ya na nka temo ne ba grand finale ne hu be ba chema wontumi nsem ne be kwakosie nanso asako piem se se no ma san extend bio la kadase kana ma san extend bio e de kobo so yim ne to so aduonu nson Ghana no o ma san peja asem no mu e de akobo so ma yim ne to so aduonu nson kita won sabo so me ne de to so aduonu nson 27th July 2026 say enkita hodie ne nko so anko na no baba ye no e fa pre bargain ne no nko so no ho ba bi asusan de bo no se ne o muntumi reach agreement inti na mungusu amobobo asem no ho ananya nwanwa se beduru August na masan egusu ka se we nya foforo dadana na yakwanim na daily guide we daily graphic rather na daily graphic wakata and bi enam daily graphic wakata no odense di bi nam anopai na odense mpi na ode obetudwa ene anopai na obon ho mane say the most we no obon ho mane say truth and accuracy every day one de bia ne so de ba no kure pa truth and accuracy every day na kuakata and say obetudwa no page dem say special needs education now free. Government allocate 100 million Ghana cedis for implementation. Enti Ghana for one of the baby and almost them a two baby on be here so monso. Ombe to my identity, my baby papa, and a titru of Bushiamono. Or much them say a buying Adisika bottle 100 million Ghana cedis. Eba be so Sabayam. Ghana de share one more special needs, you know. One bit me a co school be fanaqua. We fanaqua, a din. We get to be anim. Now, monso at me, echo cushion human be a concan, eti ama or my Ghana. The way Uber was worth one. On or show my Ghana who must so. Me what I say on me young for Helena Drissing funny the Hanuman of Pay Quakate, Edimonsem, Abba Abeto Egram. Na katafeta so emiensa ewo daily graphic eba mane say Ghana can't solve climate crisis without waste infrastructure financing ndamu James Mfantu Ghana fo anim some person mama wiem nsa kiraye esesa pa de a asamba modern atwa sika bi de boa se bayam ya tena ye yempotem ahonde hu sensem ebetimi akonkan waste management say yantumi ampa baby de bola beguo na ya nhwe ama ya tena ye no so ante na ho no nyina anya kama na gata no e kane mu ante na ye jai manipa bi nom pia water bottle water drinks akodo wie na mo de kogu gata ne mu dia fitani ya adwuma wi ne ka na ompe beto ne part ne bia koto gata mu na sa na ibeja ne dia ye boa kra ye boa ye nko babia ye mfa nto Ghana fo anim pempen wesi ne pen ye ntumi ye hohwe ontere say ye basic bi dia boa na ye nhehye pa sa bayam ya tena ye betuma sisi su kama ente sa pa dia ato ye nchema eto ma no enya de betuma se ho kwan je se diska bi shem ne boa na hunde hu sensem ekonka ne edema oman Ghana ye kwem ne mpie mu egwo the dispatch kwa krata no edibi abano paying nemla ne say factually reliably factual na no pay ode abatu jana nemla ne no na wochirema VIP Nana Opoku Ajiman likely to contest for the 2028 NDC flag bearer slot. Katafata sudumi no eno ne sompa no pay. The dispatch the buy. Na ni nyane say, ohwe ani mu say, said ye kro no. Ghana man peni nya papa John Dra mani mahama yakopon ya atoma. Emfem pemienu ne adunu nwatwa bato no. Ontimi enkonku tu franka emfa ma NDC amanyoko ni biom. Ode ndi bebe to so mampani free say wasoma men ewo pode finhia nwotwe ntem oman so 2 times nti wi a ekire din ontumi ntoa so bio we enye abusua konwa ena enye fie konwa enya hinie eye oman a wosom na mu kire mi sese no said yakro no se bibia sesa pa de a
Omampeni ebe de akyire mfantinyi besiaba professor wabempa we be fe no obenfo professor na twi papa no obenfo nana opoku agiman a oye omampeni ebe de akyire bibia mfiri esoro metwa bayira homa mpa de a na bibia nsesan se de tie bia mfimpimi na do ni wotwa bato no se ndisi amanyoku ni epa kanifo ma betu franka akwapre omampeni wo ndisi amanyoku ni dimu a mane nyamwanwa sei ye maame obenfo na na opoku agiman obi hu ni wom pa anope ko aka tadi aba ese mu be hu no ti mu hwe ni mu be hu no maame kuro mfantin mba betu franka ni bi enye ize kra ayen sempi na yemfri honom yemfri the dispatch ko akra tanim na yemfri ani fa nkyere mu ewo women and leadership ema any akani obo no homra ne say empa informed and transformed ne ko akra tai ne fa etoso emienu ena wode asante hema fofora endo adankutu na asantema epa no nana ama bonsu a otikan won mapa no so no ena meya asante hema otoso dunum enyadewa ena ese kutu sebebam endo ada wo ma modia pa ne hontoma ekọ kama pa endo ma modia de ne kọ eye menshia palace hono ma ka bibia kama bibia konkan pa endo ase de asante hema fofra yensa ka no nana ama bonsu obehye akane asante hema nana konedu yadom otoso miensa enemu na obakata fa toso nsia na obama ne yesei adehye amowo ablikumanot abato mpesu aso ewrabra oben mahye bedwani wabɔ no homoden de akyɛde api akwa adehye mo na abato mpesu aso ewo mra endrada eye adwade twam na wotwe nsu yiri fa adehye ye won kran no adehye amowo ablekuma na ofo na munye exception mo nso na mo ka ho bi enti awo de a ada ne do edi ede kyɛ na abato mpesu asofo a mekese de me wo fa ase ne ho afa bruta onimnyamfo ewrabra oben akwa ya do yeseronko ede ama na adehye a won mo na abato mpesu aso anopai ko akrata edi adaso women and leadership odemo ensem aba abeto edwa na katafata so miensa ho a ewo women and leadership ebo amane say women and children bear the brand as flood death toll hit 34 nearly 90,000 displaced temu chema se nsu ayiri fa o man Ghana de hye no titiru ne nkra ha no enipa dodo pa nsu ne ha o mo pa no eye emofra ema ene emofra nketwa eni nsu ha o mo chem se ne death toll no ekọ nanim nipa pode aduasa na no wo mawu a afoforo ba ye empem aduokron 90,000 eno munya baabi efa o mutim fanto fi so o matna ye o mu fie nsuo na gye aboso a o nyina basa ya we hosem edimo men eno eye women and leadership ko akrata no na man bo ene ye de asemwe na ye manwura mo e the business analyst one de odi nkoma dodo na no otadi edefa adwadie ensensem eho odefa adwadie ensensem eho no chirema government announces 2-day national cleanup kratafata somiensa aban aye krato yednefuam yenu esi honom aprepro ma Ghana montene so nyina kama esiesie yatena ye bia na honede hu sensem akonkan de moment yankopo ya atuma efia de dia nimu ene na meme na so ene sa adwumade sunkuwe no ebeto edwa enti obi anhye no so du hodom afa ho hyem ni nyina yemwa na yensiesie yempotemu na honede hu sensem konkan so totoi ankofo ha obia amfa amre yen na sanso na eye the business analyst ko aka tanaba mane say COP Lydia Yakotonko Director General at the Criminal Investigation Department of the Ghana Police Service
ebokoko se mo hwe mo huye pa sese no sese killnet ne kill ne ma no fraud ne doson inti ambassador sa crime network no kill crime network ne doson toto nti ho no ma no bi ka so adwuma bi wo ha no bra na ye nkoye ne ade na hwe ne nkoye jai wo meju sikadi asanso edo wakobo besi bra timoni na ho pa enjeja ho mo bia mfa nkobo besi bra bia wo men timoni na ho nom abe fonten tanso adwuma wa ha bra ha ne ye de mo tukwan ne ade ne mo mani na wa hwe ni ya na obi e de asokwan e de adano a chenchira COP ya kodonko kwanchirefo opinion no ene oda CID adwuma ku na no Ghana Police Service nkura bata ene ordinance mbetu dwa ehun se no na yemfree the business analyst na yekopie mu ewo the archives kuwakata na densem ni bi odiaba the archives kuwakata na betu dwa say GMPC Ghana National Petroleum Commission GMPC sesana wonum AC 14 million elembele hospital arasabia kasie ba na musi na hono mu chemzeze no chiredi bapimi samna ye kasa arasabia no magyae sika so akohyem Ghana sika kom nanso chiredi omu chire ma asese asa project mo abandon ne sa no Ghana sika o 14 million US choppable money dollars o 14 million dollars na akohyem nanso project no o ma abandon no chiredi anopei ehon sensem aba abeto edwa ayen sempi na National Trust Fund commit to cardiac care a back specialist training and afi modern infrastructure timika se de Ghana mampeni futu omo boy so mabe adwuma de be fa ne say mahama care no omo chire medical trust fund no be bo adwuma den wa akomaya de etete wo no okwa ekire din foto no be fa ho ka na boa wo mbeze nkyerechire ne ya pomu den hyehyɛ nso akonka ma nso nyina ye ho atumi aheha yen na sanso na junior high student ba ko a ono no omuko school na omu nyina ewo kuro fufuro do ewo Asen North mensenim ewo Santem finfi mantem central region ono na down for ba wo from to this second nkrante ajinjam na pra na odemojamu no okoso no nufum ema akogitei anope ho nsem aba ode nimpoku akodi agro ma baya ne buafu de second ajinjam na moje tu no daira sabia ho nsem no na wanya sanso na ya den obi nufu osimfa ni agro sɛ wo de bedi agro e de anya enya fine eya mo munya sa nya sakra ati ase na de di agro wa mpene gya no enya izekra na kadafata so emiensa ewa the spider the kwaku ananse kuwakrata the spider kwaku ananse kuwakrata no chiremam na nanom eye repair over mining royalties lease exclusion na nanom atrenkunwa kadafata so miensa ewa kwaku ananse ne kuwakrata fense spider ni o chirema ya na wanwan na nanom atrenkunwa ne bia hemfo no mu chirem se efuma gudi a omanmu empenifo tu no chese royalties ese omunsa kasa na watrenkunwa omu ye custodian of the lands no omu nya bi ebinim kura de omu nyi omu hunu ho hwe ebinim sunya kete ma mpore se edwie ayeso wo ba singlet ayeso wo fam singlet ehemi se fia de omu se ba ne sa na ese ahemfo no omu mu omu ana ohene na hwe asasi ebo ho ban bibia asasi kura ye ohene dia nanso aja oba nden yeso mampeni no ye supreme okita power se susu na obi ade ntino omutu fuma gudi a na loyalty se kwanfo no no ebidi enko ebidi yeso konso afia mu wie nso a na se lease mo pese mo de contract ne de ma obi a edwuma ku obi a ese mo de ahemfo no ka ho na hwehwehwem ne hwehwehwem ne nyina ahemfo no hunu mu bie na mo be kakra bi atafre anya bidi aboa o mo susu kuro bia no o mo nye na aban ne nko a ne contractor na kwa benkru no o ma yom krata asem no ma gisika no ahemfo no nya ade adea
tanyefo no buafu omu kyerem sɛ nyɛ fine enya ne saa me hwɛ asase so konfo bɔne a watena ya fo ma konfo pa beto ne nyina yi mu nti mu yɛ saa ma anya ade a mu buafu saa makasa katafeta sonso no ba ma ne sɛ Mahama Waters national clean up after deadly floods nti nsu a eyiri fa ye nti Ghana man panin say Obia fanche ne tiri me ya adoma afia da ebe ne me na so kwa kusisi kurom na hundie hu sensem ede akonka ne ede ama oman Ghana ehon nsem no ehon nsem no na yenkoko aka ta etwato eye me wofa ase the daily searchlight kwa aka ta na dem sem ni bia ba no pay a odi bia ba betudwa in service to God and country nemra no in service to God and country a odi ababetudwa na wore mu kirem say Ghana's security agencies biggest right abuses of constitutional and human rights of Ghanaians Justice Abdullahi twetwerensem de aba o se Ghana homba mmonsem etu babia na o ma tumi wo no ma mohwe o men ya homba mmonsem so sese nye yize kra ene yenim sei ya ye bubi no gusu saa o men mu saa te nipa du babia wo fa hu de ni ade ne ye gifri wonsem jeze wo kanka kusi kwada ne ade a jeze ayen sempi na ano pe ode honsem aba abeto edwa edikuwa kata na mu nsem ne de doso na so bra de adwumenti ne gina so edikuwa kata mbo so ne nyina adwumadi ne de asina ansa ye bekọ no awoda ba ko nwenu bi wo ha na mana memprepare kire ma wo na mana menso so a timesre misini ama na waboa me na ya boa woda iso na ya so na woda di kan de akoma menu ya ba ne den ede Sylvia Owusu ankase ene wowo asante mantam kumase nene Nyankopon ede afe ba ko ede akane fie nti wei efro no ma na sister Elizabeth Owusu o kire mi say o ma no o wese no long life good health more wisdom and prosperity bright oben amankwa ene wo say yemfa woda sunku we no yemfa ma me wo fa ase ba ne den ede Sylvia Owusu o wanka ase Nyankopon hia ne pa na woda no onye ne sunku kra we efriwa wo sister Elizabeth Owusu ana efin so bright oben amankwa no mo se yemfa woda we no yemfa ema wo next birthday ni kwadi ama Honorable Kingsley Asare assembly member edema eye banie krum electoral area why headmaster edema eye banie krum DA school na brofo matwa bani o may the Almighty God bless your new age with good health wisdom strength and abundant blessings wishing you many more fruitful years ahead. Happy birthday senior we every combat and was saying yemfa woda chinchiri emfa Honorable Kingsley Asare on your assembly member edema banie krum electoral area on the present headmaster edema banie krum DA school yamisha ne pana woda no onye no sonko kra me offer se combat no dia wodai ba ye next one so called ama Gloria Dakwa ewo Accra dodoa engogo na me offer se Samuel ofoli buaten ekiremu ene twidi ampo Yankopon ede afe baako ede aka menua ba Gloria Dakwa enfie hom edi twidi ampo Yankopon onye ne kese pa na opagya no frɛ domo enkwa domo ekwa tenten onyini kire eni yedi emu pie na no pain osre ede amana so happy birthday go as to you me wa fa se ba wudin ede Gloria Dakwa a wono wo Accra totoa na wo ya me nhira opi no awoda no onye ne sonko eye our Ashanti regional correspondent ede ma DLFM 106.9 me wa fa se Samuel Furibu aten na o se yemfa awodan yemfa ensemo we de eye last na so enye the list de twato okra kwade ama ahinkan David ene Nyankopon wa na de ni bio o de afi ba kwa ka amfie ho yemu awoda pa enkwatenten onyini kire eni yedie eni yesere ede afri twidi ampo Nyankopon enchen se do ye Israel ma ede mu twap kokko ekọ bo sha sase so ne sa Nyankopon anopai onye wo so happy birthday go as you me offer ase awuden ede ahinkan David ya me nhire opinu awoda no
onye ne sonko we efri insurapa justice oya adwuma ewo RFM Kumase no se yemfa woda sonko we no yemfa eba wonti we ene ebegina na kowanka tambo so dwuma dia ensa kan anope no yade ne nyina ede esina DJ Hitman the senior man himself waba betena se na adwumedi ahodo na aka no waba mode aba prapra ne nyina akire ede amaya no paint me so a DJ Hitman ene betena se na adwumedi ahodo na aka no wode ato aso ede amana for the meantime no entia kase so no kopa enko enfama me boss ma de nyina Mr. Samuel we ya Mr. Ofori Ata Mr. Ofori Ata ewo adenta container Mr. Ofori Ata owo adenta container mpempren de ono ena opre say oba ye constituency chairman in the ticket of the new patriotic party MPP eti we de adejam wa adenta ne potem nyina we e beka ne say adentan constituency ndi we de miame boss Mr. Ofori Ata sina no permit yao na mempa abone se yankopon be yadom na ukokotu franka ewo MPP amanyoko ni dem akopre eye constituency chairman no nyamenya atom na onfandom na menim say won saka wo besom adehia wonom adentan abeto mpeso asa kama na wabo modin aboa mampunto mapa ne mapa yankopon be fa so aye no waye ne kama de ma mte emiso foliata ana permit yao no abusua nyina yankopon koso anya okese na okukwa mu mpa ya wabo nyina no omeleme mo na no pay no onye obisa de information so DJ Hitman ana pay nifa ko aka tambo so ni sina adwumedi ahodo na kan nto ato right ko do me da se ye besisi ya Minia femme waso any umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail sa wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Miss 1 a fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amawoniaje etwegusa. Oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels. The Edai Papa in dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ye bien ye punama. Afe ye wa 1 bedroom any 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so any atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behu yen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye wo frafra ha ubetumi afre yen ewo homa yi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Cleanliness is next to godliness. You are right. Nyame mpefi Efi so de adiyade na nam. So de huni a woni yade any problem. Cholera sem ni nyina eye fi na de ba. Nti efi nkwachi and now the solution is here. Lakat Waste Management. Oh yes, Lakat. Share Lakat Waste Management, providing reliable, sustainable waste management services. Wuhia bia. Lakat ya anti-fi inti ye boy fi bia fi town. Your number 1 waste management provider. Efi sensem ni na to etwa. Sano bia kan. In fact, the expert in waste disposal nankasa na aba no. Aman fifie ma ye yopo. Won fi no wako hu awansna. Mosquitoes vanish. Interfering kakapeni na away. Efi nya depa. Inti fa ho bebo Lakat Waste Management. Nien keep Ghana clean. In fifie mu estate.
stores enumenim kwan chen bola Pia La Carte Waste Management clear ni shabu offices, hotels, restaurants, hospitals, bebia La Carte Waste Management etumewura bema hwa ye clean she omo trash bin ni ye papa ni biankasa size bia muhia nketwa kesia mu akese itifie bia mu estate stores, schools, hotels, churches, factories, bebia La Carte Waste Management management na was for the whole town atimu bola sem ho adwuma biafa sese ya bi wo bola sem tie adwuma na see with fleet of compactors, innovative solution on time pickup, app-enabled tracking system with SMS notification partial. Bin lift starting at 65 cedis per bin once a week. La Carte Waste Management. Ewo hacho. Mabe Junction wa near some jail hospital no. Utumi fra office number no on 0598 610237 or 0543 190 346 from 8 a.m. to 4 p.m. once abekayen. Email yetisian@lacartewaste.com. Payment short code with Momo Sui available. La Carte Waste Management. Ejuma run ankasa na abam. Kroma yefe infie mu ayeni. Estate aye yopo. Hotels, offices. Jeni efitun kwanta ya pai. Obe reduce, reuse, recycle. Amaya enjoy better life. Jewa bontin won fie mu. Bebia for waste disposal. Ubola garbage no ehifa na eko. Eye La Carte Waste Management duty. The services also are perfecto into the proper waste management now to our one. I'm a 1 to 2 boil and good basa Comes alive. FIFA World Cup akansie na dusubiemo deal 106.9 home of legends the live commentary ebe bro anti wey akwanya sa won so bebo wadwaton de ho dawuro isanse ha no obi ate wonka sika kakra bi na wutua anti won so ya dwumakuo na afa opese wo bon wadwata de ho dawuro but what dey so be friend 0577 475343 DL Passports DLFM World Cup live commentary Joe Ebwede United States Christian Police Mexico Santiago Jimenez Canada Alfonso Davies Argentina Lionel Messi Brazil Vinicius Jr. France Kylian Mbappe. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia.
jing 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 jing. Me Diana, me can boss you. Me young son, you now suitcase. Me Diana, me can boss you. Jing jing jing. Me young son, me Diana, me can boss you. Me young son, you now suitcase. DLFM 106.9. Can't stop it. And it's a brand new one, so go and tell them let them have it. And it's a feeling, oh, feeling bam bam. And it's a feeling, oh, this a feeling bam bam bam. Why you must have never? Teacher, don't have to fuss. Da da ya da 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 ya tia bro. Why you must have never? Teacher, don't have to fuss. Da da ya da ya tia bro. 106.9. Minutes after 8 a.m. here, and it's still the biggest breakfast show in the capital. While I'm saying special good morning and come on, bro, do one for pounds that design up a wood teach median all the way. I will cook pounds and up a wapum design. Special good morning and come on, pounds, bro, drew, AK pounds, and up a baby about my mini can come for Lumba and super natural mineral water from Lumba in super natural mineral water medical can want some of that. Jumadi be a woody upon to be a water now. We hear Lumba in super natural mineral water. Medical cut it out. Say it's pure in every form. Just get a grip. There was such and you want a bottle of hot. Hitman Sanka beer. Friend Lumba and super natural mineral water. Wedding now we party now we engagements now we year now we seminar conference now we the 4x7 Lumba in super natural mineral water. It's pure in every form. Just get a grab from 24. If you want to bounce on card 0555274757. Your friend Lumba in super natural mineral water. Correct pa.
around here suntie. Yeah, me burning to a 20 day. Oh mama some ready day. Yeah, mu Kenya ma switch ya. Umeshe mami nefie. Odo ye utameche. Oda free man who says it. Benny besha. Missy edia koniabo. Benny besha. Missy edia koniabo. Oda beni ma bora fisu ne dane jiwa. Yeah, me yeah, the chichi around it was who come boya. Wow, me we are down, we'll feel it, we'll check it, can't stop it. And it's a brand new one, so we'll tell them, let them have it. And it's a feeling, oh, feeling bam bam. And it's a feeling, oh, this a feeling bam bam bam. Why you must have never, teacher, don't have to fast. Da da, yeah, da da da, yeah, bro. Why you must have never, teacher, don't have to fast. Da da, yeah, da da. Check it, yeah, when you feel it, me bad, we'll feel it. Wow, we are done. Wow, check it, yeah, when you feel it, me bad, we'll feel it. Why must I know? Each other don't have to fast. Da da, yeah, da yeah, bro. Why must I know? Each other don't have to fast. Da da, yeah, yeah, bro. Yeah, baby. So do you move ready? Now suitcase. What up, Nazania? Baby. So do you move ready? Now suitcase. What up, Nazania? Bigga hey, and I make a boss. Oh yeah, bigga hey, and I make a boss. Bigga yeah, I make a boss. Jing jing jing, jing jing jing. Bigga yeah, I make a boss. I'm starting you now suitcase. Me Diana, me can boss with jing jing jing. Give me side. Me Diana, me can boss. Give me starting you. Me Diana, me can boss with jing jing jing. Jing jing jing. Me Diana, me can boss. Starting you. My fruit, all the pie, getting feel free. They're driving. It's a holiday. It's a holiday. My fruit, all the pie, getting feel free. They're driving. It's a holiday. Holiday. My fruit, Odampa, getting feel free. Benjari, it's a holiday. It's a holiday. My fruit, Odampa, getting feel free. Benjari, it's a holiday. Holiday. When you met the white, Mr. White, boss of white. Number bay, oh, Nako. When you met the white, Mr. White, chef white. Number bay, yo, Nako, I'm coming your way. No sweet temptation. Obey. No mama say me or say chilling more. She says holiday. Also feel me well. Also you know obey. No mama say me or say chilling more. She says holiday. Say you think no doctor, no teacher, no fear, no papa. Get away, you know backstage. What you do so that the back of Kiako. That's a mama. Every day. Give and take. Push and pull. And yes, this is give and take. Pull and push. And yes, this is
Very version. Give and take, and yes, this year, no doubt. DLFM 3 minutes after 8 a.m. here. Coming up next, I bet your throwbacks. National Fair didn't pensem. Bueno, ready, bro. But I pay my main can forgive us speak up so from out. Give us speak up so premature ejaculation. Sexual weakness, be imaginal national. Who bad you man after who bad you man here, papa. Premature ejaculation. What the anti-sana, the Achinafe, I don't know Black Star match the Cosi say. And I'm cramming back on studio, your wild do, just a web memo. Give us pick up sauce. And I make them for the amount. Sexual weakness in men. Coke up sauce about very, very effective for waist pains. Who quieted to YMTM water. What drone up? I give us coke up sauce. They give us a bomb chance to swap a drum and swap. Mansan cabin. I support your immune system now. I could tell malaria. I could tell typhoid. I feel John Days. Obi my dear, any best in any man a condo. What I prebianisa. What you're saying, give us a bomb shot. Papa. Now it's available in drugstores nationwide, pharmaceutical shops nationwide, and to also from Penny 0543222470. Give us speak up sauce, give us coke up sauce, give us a bomb shot. I think I can show that. Say it's available in drugstores nationwide, and at pharmaceutical shops. I want to do any show on my Benyabiato. Mede my for her back clinic, Dr. Time, that's something control. Daria, what the chain when you are saying our last stop, no? I am Medima for her back clinic, Dr. Time, that's all. We are in a field, the arena chin, our last stop, no? I am Medima for her back clinic, Dr. Time, that's all. What's a bra? They are expert in stroke, Western knee pains. I want somebody to say, I'm branching up now for quality healthcare for Dr. Time that's all 0244 774 282 050 07 27215. Medima for her back clinic, Dr. Time that's also bra. If you want for time on Toya the end so 26 minutes after 8 a.m. here. Give and take, push and pull and push. And yes, is here. Don't want someone you know to the man. Give and take, pull and push, and yes, it's here. Give and take, and this is give and take, and this is
energy, minima, give and take, and yes, you see it. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. That's so on Swajibre na fe wa joining live and I pay with DL 106.9. Jumadi ani Anidaso Wɔhɔ Obia. Bra du ya na se wo fan ya du so yi. Ayem pensem mu bra ye hwe na fe. Ye de discussions no ye de abro. Ana pay ye nchia wona e wo kokompe nyina. Ye so kopie mu kokompe ene ne mpatema na pay pounds ene na dwumaifo nyina wo hono ma. Wotie dwumadie no kama pa. Joining live on Facebook, live on YouTube, but I also share link na for fufuro bin so entumi enhwe bia no pa. Na pa inshaba kwadwo samebi atenase ya yehwe na fe yentinsinsem ne mo na yendi nkomo na na pa kwadwo fa mic na fe no yentinsinsem ne mo esanse nkomo ho na fe bre beka no yemfa ne nyina nso ema Ghanafo na wonfo wona dwonkyere embra na na pa yi. Enti wo so joining live on Facebook, live on YouTube, live on DLFMonline.com, about Mr. Hitman official on TikTok and so. Jumedi no etwegu ewo honum. Good morning. Yeah, good morning, Rakova. Right, yentinsi in seminimo and anapay. And anapay nkoma me pesi ebono. Eyadia edi wo mining ya papa apam. And as woman yes pay attention to Sadia no. Political parties wo Ghana. So will be ekojina. Si Antone Swaba as a candidate and as a flag bearer and as a position biara wope our political party no no se nipa no wosika enti no oye campaigner yigina so ni sikanti ni atoama no and nipa no yebetoma na by no automatically waba be potential president of Ghana so Ghana for eto abama na waba be your mampanin now fast forward wobi won no ma waba begina no ne suban ye hweye ne sikanti ni atrama no some political parties waba ukuta party manifesto si ye ba ye beye we na as wo man ayanya more than 50 years wo man no any development plan ye rely on party manifestos and ye dibu wo man ya de beboa so wo man a anke nipa ki ye ko pension you need national policy, national development planner ye dibu wo man no na mo rely on manifestos from political parties e dey really wo man Ghana kwado fa mike na no pay Ghana for intio black obra me dase na yem fanchi mo den emeti for we ya we kwado sam bi unya support ma minti unya support no pay amenase na minchi Ghana for no pa mutie me right na ye kase mo nyina atenase na mo mamu su se de biada Ghana kase fide ne doso na ade be china no pa bia radio stations no doso pa na DLFM na de biada Ghana for tie na meaning say omo wodo na opepa edemayen na nkwedin ayebo na adwuman mpenimfo omota wo makire ne yade so yensu ye ne enti ye net ifo asene na wono ase black obra no pay wo hwe enkoma a eda ho na eyade ba ko ese se Ghana ni bi ate ho no ma wodwen ho ba yemudodo na afa ne se o we de ye just normal we ya ye fa ne tra nti ye ma ya dwen ko ho but e ha dwen de minimum ni say for now the we are oman no niam ekoma ye no oman na akwaye amanyoku akese mienu edia ewo manyim for now sa na ebeka no Ghana man amemu no akwaye
se tefra hwe ase no se wa mutu a odanya saa na ekro na for now Ghana ni a wotie ma no pe no nse san na adwen eni nti na mana ye saa no se Ghana ni a wotie me ni se san na adwen so ye pese o man ye sesan ye nsa aso wakọ awade na awade a wakọ no be mai siu su ko papa usum wanum si nyina sa DLFM so me na wo nti na eden a me kwa ho na behwe me mba no nti obetena me ne ku no isi sa na aye o man Ghana na akọ ye se oba wakọ awade bone na be ma ni dina nipa na so no na wo ndi zade etie bia no wote ho saa wonye na adwen so obekọ no akọ wale foforo empene ze bi usura wa ewalija yen so awade pa no nya bi na saa na ọma na akọye ene ye bompa ye se ye koye ni mo Ghana fododo na benya ntiase ye se ọma nchechire nye se amanyuku wi na ono no se de tie bia ne yemfa nhyɛ ne nsa na mom ne ye penipa o ye competent a Ghana o ye patriotic a Ghana man no wo man no ho to ne sine sere so a o pese Ghana ye krabehwe ne ye de ebibi man bi toto aman ahodo bi so amanone a ye timi de yensiase ye bo aka so ye wo man bo bibire mu a okwa o man Ghana we ye broni kwa kombedo so ba kwatena ho bi enna mo ne ma ye nti efe eno na ye hwe ani mo for now na Ghana for ma ye nuru ho no openi minum ye nunku antumi se saban aje Ghana for do na ko benkrum de on be ka no so na ye final enu nti ne ho behia se saa amanyokuo akase mienu e wo manyim the New Patriotic Party and the National Democratic Congress, the MPP and the NDC amanyokuo no tisi ye den for now omo no man no ikita won. I said the two key political parties in Ghana as we speak now. Right. Na ade ba ko amede mani ade akire no ene say wo hwa amanyokuo akase mienu we dwumade mu di na oman yi mu na efitiri wonom abato efiri amanyokuo no former de froba soro no etu baabi a utumi hu say enema bi ekwachema ma oman na nkasa ba ko bra no kura ni say enipa bi amanyokuo ni bayi no a wosoma amanyokuo no un say eye ranking ye ko various constituencies na obi obepele kakra no ne nema de bepia hin national ananya sa netie ndi we kwa ye wo constituency organizer treasurer and the chairman ne ade a behu ano ne nema kakra sa na ne modi ma beso amanyokuo nani anya Ghana ani o ne modi wana beso den amanyokuo nani emma nani no mama ne tumi no obe bia national onya bedu sa national ni wi a bebe wadro no oye potential candidate say dwumadie bia wo pere bia no obegyina mu afi no onsom ni na mpeso aso no obesom Ghana man ni nyina enti ehu behia sese ye to aba ma wo bia obesom amanyukuo ni bia na ehu osunsuanso de ma oman dache nipa bia MPP beyi no nipa bia NDC beyi no ehu osunsuanso de ma Ghana man dache efiri say for now amanyukuo mienu we na esom oman na Ghana for no madwen say almost san madwen for now do e bia no be san later but for now ze de yeken akoye preto sa and until say Ghana for be san madwen ne dia amanyukuo mienu we na esom oman no nipa bia obeto aba ma no no say nipa ne ba ono na ebe kire oman Ghana say de yenkro ne hyabere ne dache enti na ho behia say ye to aba ma obi wa amanyukuo bi mu a yenhwe nipa no ne sikasem nko a ene na no kasa nko a yehwe se nipa no sefata oye competent waye bi pen ye de oman hye ne nsa se omaye Ghana mampenia ane omenye osoafo obehwe oman Ghana humasua so a omehwe osoafo obehwe oman yama ne boso a obehwe osoafo obehwe oman Ghana mfididwuma so a ne bode mpo ne de wunisua hu na wanya no omehwe osoafo no penimpa omada oman Ghana kokoboda no a okoko hu nim de ye nokre omehwe osoafo a obeda oman Ghana so ye hwe akwan Yesu obo hu nim de ye no go pepesa sa adwuma no obeye enya ni sika bi to tumi these are the things as say yehwe ena kwa mayekwa hudo mu a sika na mode pre tumi ba mo nka nkyereo sika na mode pre tumi wo sika benya position empenesi wo efa ne sen wo abura ankoko nya wona sa na ekoso amanyekwa hudo wo me pipi na ni se ni nyina sa entebi ho nimde wo nyansa pa nka amanyekwa ni fana no be ye kanidi ma wo no mo na dum pempen so obesom o man ko betumi asom o man pepe ye no nukrem na nso ni sikasem ya mfa tumi ni manoda enti nipa na beba no mo edi ni sika di aboa manyoko ni saa enti wonya ba no benya tumi pe we make sure say ya mani di bra ka bia wabɔ no obeti ni nyina ansa na Ghana man na nya no so mfa so kwado wonem se wo man Ghana next year
Ni nya 70 years. Benya 70 years. Yeah, benya. And ye omani ye nipa nko omani ko pension. And the now wo kano mean twano de kafra. And when him say NDC amanyuku no ye form on the 10th of June 1992. And MPP so no ye form on the 28th of July 1992. So these two political parties 34 years. And parties see me and they really omai waba what one policies and one manifesto and the deba. Me wedding. Me ba me duro ma ye ho research wa hanti. Be ba ho sisi a. Right. Yes. It is na black obra no gusu a making. Do mean to me nka say MPP ni NDC enye hwe e ma Ghana kra no. Right. Me kasa na ma bra nyame. Anya hwe kra no. O ma ni ba ko anamyenu bi e de ma o man. Na momu no niema Ghana fo ahwe ani mu senko mbetumi adi pempenso ese omudi eduru no omomfa ye nkoye eno ne ye hawo right niema hodo a Ghana ni hwe ani mu senka anya hwe kura no MPP NDC wunya tumi besome ye ebia mfinhia be ye du finhia du num ntamnie wanya tumi asom pempenso na nka o ma ne hwe ani mu se omudi ebeduru no omuntumi mfa ye ndu eno ne ye hawa ye hen ayen niema pie se omo ye no muntumi nye mayen ene ne ha yen enti sesei nyankopon ya adoma fa hwe utiremu Enfim pimienu ne aduonu nwotwe Ghana man pene papa John Dramani Mahama so onko bio Ba say this amanyoko no ranking se peni we ni ho a we ne ba we ni ho a we ne ba amanyoko bia bi wom se se ani pa du no so no sa Ghana po wompo se ko ba sa Ghana fo ne ya ekobenkrum na ni se amanyoko ni ni pa mo pa bia na amanyoko de ne ba wia na sa Ghana fo kwagitumi se memi ya ni sini unse ha ne ya to aba ya hwe ni pa wo ba ne betumi aye me ya MPP ni me ya ni se ne Ghana fo de to aba ya wo me mojem sa na onam kromo mo ya wo me two party na me ka kire wo ye de NDC twamafunuma ye de MPP twamafunuma ntini pa no sasabe MPP koyi sabio manusu semina sasabe aponche e de MPP atade ya hye ni begina wo beto ama no sounds na the same as vice versa NDC su sabi koyi aponche begina ho de per party na atade ya hye na wo beto ama na ba na sa Ghana ene bre the ordinary Ghanaian a ono wo form no and sofa na ho kwa adwam asa asunu mienu anya ntokwa na nsensan ebre ne ho papa no wo form sanity enti e besre yankopon ya aduma 2028 Ghana man peni John Dramani Mahama ontumi nkobio tesi NDC at all cost o me ni power so be yeden obeda ma yoku na no tesi MPP de o mahu no mode ya no se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia former vice president o manya akoto ama na wie tesi NDC be yi wo mode kianeke 2028 o be yi kanini de kani ama yoku me ni we se o mo hwe hu ni se nipa bi o be yi no no ni hu sunsanso o hu sunsanso de mo ma nyama nyuko nu nko a eni se mo to aba pa Obia mo hwe nipa o se fata nya kasa keke enipa no wo pepa tumi kakra wo nyaaye no ma nyuko mo soma ma nyuko ne kwampa so o soma ne sen tumi kakra wo nyaaye no de no de ye bo a o ma ni mpuntu DLFM. These are the things we must consider when electing leaders for our various political parties. Se mo anya ne sana se mo di sika sa de be wie no na Ghana man na hu na mane because Ghana ni koto aba ne party colors no hwe personality se wa hye ne so anka be hu ye wo miamia hudo bia wo kwa wo ye den sabe wo de kwetere koti wo kwa na de party atare bi hye na wo ye den beto ama no sa na o ye no there's only a political stronghold me na me ka kire wo ye ne den emfa sa na o maye no ene se na ni atena enti ne hu be hia sa manyo ko ne to aba ye nto aba mani pa ibe hu se ni pa we de kakra ye ko betuma be yo mampeni nti ohu be hia se be nya obi a osafata enya obi a kekebi na ese moto aba ma no na modo wo haw ebre o man se moto aba ma nipa bi a won sanfata wi a Ghana ena be safa at the end of the day enya manyokuo ne momo no Ghana man no as a nation ena ye bebre doko betosem ye no na me hwe ani mu senga Ghana mampeni nya papa John Dramani Bahama be boa ya ade wi ansa nka obafiri akonwa no so anka wako eya me bi sade me personal prayer me de to nanim no nko betumi aya ma anka me pe ansanka wako we be sade no say e me boso na me firi baby na me banti ma me mbra me si ho okay je say Ghana man peninya papa John Dramani mama wo hetumi ya Ghana fo de ama no na eso pa na wo tumi a o man di ma ndi samanyuku na wo mo tumi se o man no so mpese o mo sesa ma mere bia na de o consensus bebe mo de be ko me o man obi akere na adwen de but o mo do so to the extent say
ade be boa Ghana on person mo ye metuma and simple wo hwede the number of parliamentarians o munya ye na on person o mo ye bibi boa Ghana sesa bibi o metuma sesa and simple eni ntina me hwe ani mu senka o man ibe bia be fa ne say national development plan anasa agenda ana policy na ye de ato ho ama o man anani ade a me hwe ani mu senka Ghana man panin be boa me a wo de obeboa me a na nka obeti ase a ankoro munya proposal bi enko parliament na o montana se mu bu hu na ye hwe ade na ye hwe se Ghana after say ye implement sa policies no o man be kwaso atena no de ewom ya na sa o man be sesa na brakobna emfaso de ye wo eye national development eye policy na sa agenda ana plan ni mu no edo so pa anu no ma ye the comprehensive framework and as a guidelines at the moment be a long term social economic and institutional growth o man wo nyuma ko pi wo manim yesika sem ene o man se de o man be ko no sa hyehyɛ pa ye de gu akwan mu se bi a mfie be ye wo ha Ghana man aha ne ye nyina ye de ani kire mfie edunum mfie adie no o man Ghana aha ne ye fa empenisi sa be bia pan ye nam no ehwa na homa so ye den enam no kre won't be fan chan panen be wawura na homa na wosaso ente ho na wo so wo ye den wo fa tika o man yenya leader bia obetuma ye proposal e de akọ parliament nanka parliament etuma ho ya mamlanim constitution nim na se bi nim amodi abehye mu a ama o man nanka be ye adwuma dan party manifesto nka Ghana be boa yen to me hu ne say Ghana mpontu a etwaja ama obi aba obeye de opɛ no eye sa ade kese ba akunya ade kese ba akunya o ne won policies o man won hyehyɛ ya ɛda hɔ ye Ghana fo aha na o man ni kyerɛ wa wo ba bia no tumi a obenya obesum bia no ha na wo fa woni tumi sɛ obeye de wo pɛ ne de wo ye wo de na wo ba beye do asan a political party no betumi edo wonema makomienu bia e wonu suade hu na pese so weden wo de bo man now so national development plan ne de untwanya e ade da ho eno daha eno untumi nya ho hwe edaha bia be fa bia be hia na ka aboa wo man eye vision kese a wo kwa manone a amaya hodo pi implement e no e na aboa wo no man enti se ebia yemfa ne se Donald Trump US man pani ya to aba na asesa na oba aba hofra baba ne ntumi nka se o man no suade hu na o development plan na da ho no be fa ne de foforo aba do no ne pe no ato de wo ho na to ase so we na kwaya template da ho template ntumi nsesa no Anidaso Wɔhɔ Obia ye we template da ho abe on hard drive e won template so wa hwanka abe hu san so na ye kurekuremu e won template news won template wo abetena so bia sa template nemu na afa se me bana mba be morning show na DJ Hitman na bibinti antumi ama adwuma metena mu a template na Anidaso Wɔhɔ Obia no ye de fa twa Facebook ne YouTube na no ane dem wo aba bia num na betena untumi mfiri mu nkotwa ade different no to be hu a several lady ni run better no mo ne template for DLFM and ben wa hard drive no me bo a obi be no betena mu a unhu several lady say na yi ne da so template ni sa no ma ye no on tre say be sesa no odem the template is the same entini say o man ye ne sa na ne ye kwaya nimu a be be fa no wo ye hwan kura na be ye hyehye ato ho no wuntumi nkwati enye de wo ye den wo pe ehwa na wo be fa ba ko bena 2 it ensures efficient resource allocation it ensures efficient resource allocation I say said your man na ye no enam say manyokuo ba wo de ne pe ne de ono pe so wo ye de bo man no na wo de benti no de opa bia na wo de Ghana sika kwhye now so man no agenda bi so ha na ye fa o man na ye ho hyehye ato ho no mti wo ba sika bi ade ba no ni mi sa ha aban na hyehye ye say ye ba anya hwe na afi bia ne yentia resabia e bia miensa yentompa Enquires sabia hodo e wo man Ghana manya hwe kra afi bia ne yentompa ba ye wo ha Enquires sabia opani wuntumi fa pe emfa sika bi nkwahye ba bi se na wo pese wo ye just like that e wo mra sa hyehye na da ho no webusu wuntumi muso because emra be beta ho right enti any say ya edikan Ghana sika sem e be bo ho ban sa pro ne kan ya ekwaso bebre no ebetumi agina nyoma we so meso ayeden ate se yentumi ntu ase yempo a ye bete so
edi enti na obi aba project na obi aye no want to aso because sika na omade share ase na omadi hu sika dada no kre enti ono so ba person no so award contract for nso dibie enti de yedi hu sika ono on for maga na sika meye na ono de na obedie on mo nto aso ye ya kwaya sika mbebo din se contractor na age no na mo ache mbe 3 ba ko na ekọ ho mienu no e ye omde ehwe mbotom na Ghana na ebre you see it's about time e say ya dwene o man ho kane ansa na ya dwene amanyoku adwene as an individuals e nyampa you be fan say budget discipline you sika ya kwamo bo sika de bo o man puntu o man bon sa afi bia ekwe no man pani akoma hye bedwam na wa announce afi wei o man Ghana medisika wei ekwa so ye wei medi wei ekwa so ye wei medi wei ekwa so na de aboa na etetere Ghana estimated expenditure for the year I'm telling you any ebe hu ni say linking national priorities ye kasa national priorities aniama da o man na koma so nema ehia o man no saa aniama no link no physical planning sikasem ye ne sen ne ebetumi reduce wasteful expenditure sika bia ye de kwa hyehye ba bia mfasuo bia ni so ne saa aniama we ye ya ebetumi atetete so am ye sikasem na etumi aiden ejira na so ye betia nya bia be fa ne say investor confidence nipa opeso odi ne sika be hye o man mpuntu dwuma mu no obenya o man mu gidie e de ne sika aiden abehjem policy ne be ye stable na mayeni yankasa yen local economy ne ma aiden akonkan ya mo man yenimpa but echredin we be fa ne say data driven decisions yaka data driven decisions na eno na evidence and projecting to allocate scarce resources when they yield the highest socio-economic returns enti ene data driven your friend is saying decisions no bibia be ye bia na so hu ni say de ameye no ehun fa so be ye sei onya ne sakeke da bi bibia pese otu na mo bia pese otu na ma na hyehyɛ to ho no ye di we kwa hye ha no ma data wo ho ye we a we be free mu aba enti ese mfa so we na be free mu enti ese ye de we hye ha ye be nya returns sei enti we mfo we nkwa hye ha efo we nkwa hye na the data eda ho ye nya ne sada na chire din ha dwen enti ye kase ye the time we nyina etena ho ye nwie nne obi e fa ne say decentralization support eno no unso man achicha memgonum into man penin na ye head of the state but owono nkura bata pia ye wa aban enamusifo eni na ye wo local assemblies no ye wo metropolitan assembly eno gina ne kese a eye nkura kese pa no ye fa ne say metropolitan assembly ene ye wo municipal assembly ehwa ne ho ene ye wo nketo a ye ka ne say district assemblies nti ka ne nyina bom se ye ka ne say DS ne yakabom or anase MMDCs ne yakabom ba kope wa mu na omugina ho no mo o mampani anamu enti umpotema wo bia no mansini bia wo fa ne yourself no o mampani ho no mo no ene wo MC anase DC no ono na yo mampani ohwe ho wo kwa Nigeria mo ye ni state e ho nkro no soso do mo ye ni say governor anase state governor no ne da ho enti Ghana o mampani ye wo ne ye ba kwa wotu o mananso yo mampani fo pi ano munim wa mo soso na aba na boni din na nye nto no so aba no nsi anemu ni nyina ya problem kese e de mo man no nansen ya mpatima hodo nsu ayira fa yen baabi e ho aye fini ade ahunedi yen konkan ni nyina frisa mansini amampanifo yi o mo yo amampanifo e wo mansini ni mu ho ho na mo na mo yo mudi o mo mampani no but o mo hu na mo ho saa they don't foresee themselves so mo na mo yo mampani wa saa mpotemu ho saa mansini onim so na yo mampani wo ho no right so bad and this to me hye pa e be bo ma hye amam wonu mu ye afi no ye be wonu se ha ne ye nyina ye found to me fa pe na district be ye na adwen se o ma no one de okwa akoye we different e wo mra o ma no de ato se wo ba ha na ye se wo fa enti me de mesere Ghana mampani to me a Ghana for de ama ni ya de ye pa na ye so o manya so mfa so e fa ya mamra no ho ansan ko be kwa wa ye den wako because enim se Yankopon ya adoma enfim pimi na do no nwotwe Ghana mampani papa John Dramani Mahama ntumi nyina bio ono anso aka senya de obekọ kwagina bio akopro mampani enti mesere senko betumi pa de a enkasa national development plan ne de
Say ye bia yam pe modin anya amendment of constitution ni yamfa nhyem na nya adwuma ye wo binsu a de enti ne yamfa nya adwuma no ne yen so ma ne nya adwuma sente se ba ha yen ye wo etumi boa ne ma eboa no it enhances accountability and monitoring sa wotumi ye wo project is ha na ye dey fa DLFM woni sade hunu se bia a whole of this year ha na ye fa ye pese ye we ne ye achieve ye target say entinema bia moa ma yenu ye target ho no ye nsoso so sa na tie institution bia won plan ene ne nyama a waye ne policies wode agu ho right so ma na wo bia ye be sie ne so sa ha na ye fa wo pani wa obey mo ma sa ne zade hu ni me be pan wa firi ho na ye nyenye kwante ne pon so aye den afa ntimi de mesra pan ya de be bo man se de medical kan na manyo ko ne to aba munyi nipa wa sefata munkodi sika chi nkoyi nipa bia sabi nipa bia sa keke ma man na Ghana ye mebre Ghana mebre secondary momwa yen na mampeni ko betie me dia national development plan ana policy no on try say obetima ye hu bibi ni yemfa to honom nya sa ban we ba me be ye we mba be ye defense agenda 111 project we ba se me so me 24 hour economy wo de no waja wo de akanwuro ma aka me so me de no manwi aka sei wo hwe na dan kwa gufu ado 111 project hwe bebrebe edo so pawo ka yetumi ye ni nyina ka ya fa ayasa be se be bibiri wo manyi na nkomo mo potempotima ayasa bi ni sanka boya na meboa akosi sei ena ka ma fa ha se de bitu emudi tu ayi galam sei ewo oboase asokwa mpotem wo iso mo di bi ahyase site ni bi na mo di tu galam sei se 24 hour economy no bisa ho se ya market amampeni ndi ba yo mu sisi ya de pawo but Ghana mampeni ni term of office 2028 na so yemfa ni se aka 2 years aba be sesa se ya imbu even posa Ghana fo kura to aba ne de ma endi sa manyo ko ni bi mpa e betuma ba se ni pa wo ba no ba endi ya hu ni bi da o mampeni ko fo so de nse ne mo ya egu ho ne ade no se na na dan ko fo ado ba ye ni na no to aso bebira wanye ono so be ye ne de ti ba hu se sa de o ma sha asie e ko ba se nke won national development agenda bi wo ho no ma en ko bi bo ntumi mfa ne pa nya de ope nanso wo de wo ha bo se me ka kire wo 2020 de to we na say NDC Ghana mampeni se de waka so won ko no wanko bieu na se NDC kura din konim wi ani pa ba yo pampeni no nimo bua onye okay sa 24 hour market we na ye no bi no beka esika ba ko hyem be sei ye ntumi nya bieu right na Ghana sika hye fa se ba bi enso nke ba beka ho asem fia e de be sere national development plan no ene na hia oman no na ye hu isa ha na ye fa wo ye hwan go ba di so na Ghana ye nkue ni mente sa de openi ye be ko so atena ye bi sedim mate kodwe me da se comfort mate you say good morning bra kwabna and your great team watching you live from Spinters Coca-Cola Junction na comfort mate so add the message aba no pe bra so ma me be telephone ntum na wa wutie no won so fa wadwen chere bra 0593406565 0534050199 no pe nkoma ye de nyina no won so wadwen chere and 0593406565 0534050199. Good morning. Good morning, Black Obra. Me pa che for say. Me di Michael Kasafia utubajasi. Me pa che ma minti wa no pay. Yet me da say. Nyame sha woni adwuma pa mo ye why? Mo bo Michael my Ghana. Yeah, that's it. De dia me ko so abo nchiraba abaso. Na ge da fon pa. No ni nya sanso so. Nyame nchira no. Na ni amo se nyambe ya adum na ye mampeni beti no be ne sadia maya. Anka be bo anya wo man mu pa. Esan se ne bibiri ho a ba ko ba hwenye postuma na ye yi nanso no mo de mo ka o mo afa mo de na mo ye no mo ya san ko man no be gyan nanso se ne be ya o be ti no ma ya abo my Ghana ene Yesu me da ma se mo ni nyame you but yeah that's it. Good morning. Amore jama bia woko nana ya bibi aboko ma minti wa no pay jama me se mo de nyame ko be hira ma to the sense Mishra de samu wumpa e be komo maso chama fe Ghana ke railway station gu Ghana ha chama kemu emu be 5% ka enye se mu program bi kamye so se Ghana ba san kasesa e do da pa obi a politics kwa faso e fa faso bi am Ghana chama nyame shama wate da be bon pa se mu TV station mi da mi pa ba no chama amen afi se ba sa no bi TV station wate amen aha chama he Ghana ho me de bia na ka to bu ha onchi obu a wotif na djuma na oye no e fa kwa djuma chama ga me driver ni kutaka kete chama se wuchi Ghana ha pa bi bi say eh eti Ghana ti on penny for Ghana ha pa chama utimi du ba bi pa bi bi say eh Ghana ti on penny for ha
Chairman, Ghana, the nature of Ghana, say, I never saw Sanami. Ebi enyi bi wu akọ asene bi so ma say ebi anyakọ ba eni pafufu bi na oba joma we bia chama no ma otu aka no kokra na epowakum o ma na uti na aka no kokra na epowakum edi bi so ga na be chama u hwe ya kwan chama no obu ko eto ba ma no chama unhu ni biem unhunu o hyekam o hye office o mpie no ka say bia bia metie ama mo to ba ma me kra o ha be no mo fresi ye papa ba ma tie mi na pa wo ya wo de besi wo de a petrol mo so say etu mi do to o ma mi do to tama ha no eduma be na wo ye chairman obo hye dem o mu pie o chairman mu pie ano ma ye hyen na mo hye office ni VAT na wo bata ma be hwe ma nkwade ho ti mo market wo kwan mi say go city wo mi say intigane wo bene wo Ghana ha chairman if you kwa ye habo city road from habo gate to motor about Chairman, what I want to say, I'm not power, photos back up at my chassis. Like your Burkina Kasi and then Nams with, who take over pay when you be blessed to Mount Bodis, as you come and make my papa, Kabab Boying, they will cut, only any containers, who putting the name there. But then I'll get your papa near your town. It's about the Chairman, Madame Secretary, Minister of the Best America, there will be no cry. Right. May I say pass over to me a friend pay. Good morning. Good morning, Brother. What about your friend saying? Idiane Tommy on me to a bridge and come up. Tommy Mammy to an pay. Madam Masibe, the chairman now. And yet, dear, on bet me candidate beer. The Baba war my way. Didn't you American say? Shekuno. Omo manifesto kwan o ma faso a omo constitution o ma ye no unni sika ontimi me lead party no hwese mo aye me se chewe se ye group of people bi a se o pese udi we a wa se omo no utie sika mo ansa na ya ma wakwanya nti imagine se black kwamna me ameti a me bi na me wo mu a metime nya se di blend nti de bia no ebekwa akoye omo wo bi ene benya akonya no eno nipa no so disca no betia no nya akonya na enye oman no ho no obadwun ono e ba de pemeka na wabo no oba be parati na se e de saa su man we chichiro oman a ebe yi nti me de bia meka no kure na na ya se mo kan se unti Ghana na o te fa ko a unhu le ekoso ye mu bia e kura ka ayi tini mpanyinfo ni bitutu akwan ni ekoso Ghana ha nti ti e ka bi ayi ni e ka se me se ukọ ba bi ti se enye ayi no fumpo buta region ya bi ani ma ni mo ya ukọ ba bi kura po esi on ba no kwa ya ti mo right mate to me that say good morning me rameje oso all right man sana pay wa pom to say nyame adom na mo nso e nyame adom ya so ye ho ye papa apo rivers ko so abomo abaso eno tin tie mu me radio stations be breme nim wo mo band mpo because adwuma wo mo ye wo ho no nso ani onyame nhira mo no nye mo kase opani hwe omanya yetim oman no ni policy na ye wo policy akakuma se kwan da ho me ni pewu this express road nanu me catch me krom baby am see me ma me kwan naka o ka say na ye tu a no environmental no health yenye na ye di yensa what be that bunko for dan sen ko for koko no compensation it is say council of state wo mo adwuma me say ye na president ni di bibiba na hu hia o mo ntumi ntunefo kuma se kwa how many years now from Kofo Abreso at the whole nipe wu mo de mo kwa na mo nam wiem atosu biom won onaya Obia sabe ye be no minister onim hu bia wo ministry no oko me ayo be minister of health na onim anything about medicine me ayo be minister of education na onye educationist ye to come her first NDC ye fifi kote agric minister agreed they not aquatic allomobites or their farmers. They won't be you will cocoa for near the okay, uncle allomobites, non fancodo. Onim Kua Hua, yes, sir. Right. One day in President Kufo affordable house.
na egu president mama by school so sisi ebi no by eno so omo anye ye be sre won oman no yo bia de o Ghana for omo me nkasa na ye so soni omo bi so dodo na ye nya twom party na udim no wo de na wanya na no na mbi so obi say that president mama wini ya na ogina ne fie ho no wo ko ho bi oni ne yiri ne ma na ebi no mu kontokwa mum yenhia yansa all right man Yankopon anka wonso ho anopa good morning. Yeah, good morning, Rakobna. But you're for saying. Oh, I have only akuma this morning, Ashaiman. That's one of my meet you wanna pay. Okay, moya de pa mo boy juma serious. Now, me say me ankasa my personal research. Me say me personal research about the most listening journalists in the country right now, and I think in Shiraba. Let's talk so I think third. So Inshaba is doing very, very well. You should keep on. Yeah, that's a papa. Pass that one. So what to me? After another pay 059340 6565 0534 050 Good morning. Good morning, Black Obra. About your first saying. I'm saying to you. Mammy, you want to pay? Black Obra. The business and your my way. Look at my way. I'm paid for no much. How much, papa? I mean, you be car some more. Panquade, Papa. No more than I come over Shadi. Panquade, I put him on market. But I don't grow. And then a fun not long. That's a very full come out. Or more, maybe, or more, or move. And it's not to me yet. So, I tell my a bomb cry. Oh, my car, up to now. Come on, I don't. So my attribute is it can you my most go memu so bi mu ni kanu ni bi su bi no bre adenti you been for no so we dey PG no ta ko bra ya papa boni ya me yes ba why right Yankopon enka won so ho anapay good morning. Too bad. 0593406565 0534 050 and open koma yedino won so wadwen chere e wo ho ene saying 059340 6565 0534 050 Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef for saying. Hitman with theater. Me de meeting ma minti wa no pay. Hitman na yam birthday de canon. Happy birthday nyame sure papa. Thank you, Hitman. Hitman, the American say your friends are more Canadian, you good idea, pa, and paying for some mutia, ever boy, because Canon Quadjana, Ghana for the tax into a biaba young put to Jumato when you oba, then was what so now war mino. It is said they are more Canadian yard and penties a parliament for back class, no more 200 more say, or man no dalesha ye could yenya and passes. Nenka boyan obi ye duma wanye oba wa beto asu we ye we nenka o mani ska no e konanim ni we ba no abeto we nu agya to we ba no abeto we nu agya to ni Ghana mfomom ni ye tua ho tax no nti empan for agempo mo fon kwa agyendim no mo ntwiso ana mo maye right matter me da say Yankopon enka won so nana Isa sends this one on Facebook. Good morning bra kwabna watching you live from Lumba Network 1. The message or the abano pay no. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Do I eju ma minti wa no pay. Hitman me freya enye hwi se me bom abaso wo bo adwuma pa na se saa na radio station bia be yanka Hitman ye wo beto. Yankopon shira mo nyina wo DLFM. Yeah, that's it. Papa. Good morning. Good morning. Me ba show you who your papa. Your first saying. Do the new taba. Do. Now did you want to pay? Me medical bomb basso. But the good work you are doing over there. Yeah, many of them are Chama had dear. Yes, I'm your mobile. Who's to talk for us? Now, a man will be near the other pound. I will got an change. Missing me no better. A bone can. Maybe I'm mobile center. I can't answer no. Up to the sea, that's still going on. I don't know what to say. I don't just understand the people. How can you cook on just about a gutter? And the gutter, you know, boom.
Jesus Christ. Back to studio. Thank you very much. Right, to do here, that's Papa. Sandra Becca says this one. Good morning, Brakwabna, and your team watching you live inside Tema Free Zones. A country called Ghana. Good morning. What too bad? Yemfa Bam, you know, nothing. Yemfa phone in segment, you know. Yemfa. And Teresa Edo says this one on Facebook. Good morning, Brakwabna, watching you live from Ewutu Breku. Good work done. May God continue to bless you and your team. Inshaba Kodusame B. Teresa Edo messenger. Would you free Ewutu Breku Ediaba no pay no. Good morning. Good morning, sir. Gideon very much Santi and pay wapum to say. Yamiabu Mayepa. Mami Tio Gideon. Yamin Shroud. At the first station, DLFM. Yamin Shamo, Manamo Tubia. Miss Regana, this scene, you know, say. She said, baby, oh, my nedroom. Say, who want to pa? You knew Obia, or man, done the class, so got a check. Ayo, maybe ye. Say, what copy I call ye, and sent you for 50 million. Like I said, you peer cook, you America. At some for dear son, and you see catch it one. A corner car, I'm so. I couldn't put you to me yet. And even the woman more. Nina, Passa, young with you any year. It's a bit here. My could do young. And she say, sorry, maybe demonstration. I can thank you. At that time, this year, MPO, we didn't tower. For demonstration, you know, some a crab could pet. I will be on the ground to my church. A quite ready a year, can't you first a year. On my don't watch as you need a crab crumpa. Over to me, do such a young quite ready a year. Hey, granny, if I want to see my guess, I could only Yatuaba, and this Proyan and another dear. Abba, you, Gideon, Bate. Oh, Gideon, but that's it. Good morning. What too bad. We'll do a very final caller. Then we wrap it up this morning here on the biggest breakfast show in the capital. Dora Yejiweje sends this one on Facebook. Great show. Dora Yejiweje messenger. What do you about Facebook page? And so I don't pay. I don't know. Good morning. Pepacho man, so mami your friend saying. From a penny make a sense of Mami ti wanna pay. Oh, DLFM for Namisha Mwate. Edumadi amubo mangana. Dona tabia mitie mo pa. Ba radio station bi no no ma o se wo yes a program no. So ka o man wan se. E di sit down. Namisha mo fa ni maduma pa mo ye. Right. Yeah, so yeah, that's a papa final caller. Na fi your fancy. Good morning. Good morning, sir. Joshua Accra Newtown. Me pacho. Me pacho. Mr. Hitman to hate you. Na ma ofani ma ni bi se wa sebo. Sa dia kwan ye no me ya baby born no me go tabo na ya. 1.5 years na sa kwan ni ya na sa na kwan en ye bada. Me pacho kwan be na wo kan ho asemi. Na so bi se ya kwan ye hate born go tabo si. No me na ka se 1.5 years. Ani na ye su se kwan ni ye. Say nipa meba nipa na wafre no de wo hu ne sesi ya no wo ka ho asem so say kwan no be years ni say 2 years ni 1.5 year ni ono the current situation ana wafra o ka ho asem pa joy na o say abam ba on to the Obia yes aya no kore say kwan me otutu gu ho ma ti say ya o ti ase na yom pani fu no won kan kore nchire ye that politician, this particular NDC and people, one kind of cranky. On Mampeni, former vice president, I say 11,000 kilometers of road. Ghana, more reporters in Naya Mubia TV near the new. And all Katia Ghana card is better than 1,000 interchanges. One can ask me, who should be blamed? Why I can't. Well, maybe NDC, the MPP, NDC, the MPP, well, no, soon Changana for me now. That two political parties will come on, no, soon Changana. But when we are trouble, what's I to about a moment, you remember Ghana. Not Bank of Ghana, one way I was about 16 billion.
Uncle Fessica, one of the scratch and a bat. Chicago, some way can the Chicago. That's I scratch a Chicago, some years to come for you. Now, who should be brave? Okay, right. Look at the crowd of Chicago, Chicago, okay. Right. 22 got to my mommy, the ICC, the about $43 million. Also got to go TV. Mate, me that say. Producer say for the very, very final caller. Now you're wrapping up. It's answer Jumadi for her. I was set a trust so. Good morning. Hitman. What's the? What be baby? We have a call here. A final caller, ma minti wanna pay. What do you say? So me and me tie a final caller. Yamieshra. But I want to do Brunigan Shenas Yamisha was in it. Voila. Hitman. Mukari Yagupo and Mammy Mo DLFM. Abaso. Because me taking for cafe and some of the for DLFM many Akenya Modiama I know your thing. Never can know what he because to say Oba Medina Hana Jansewa Abosaya to four. I tell no any money in our pie. I in a baby. One in our any contract in our why. Never can know DLFM. Ampa and 24th year. And the Enquires say Obia ti dan mu bi anya den entu apanyame adom omo ti dan mu no tu na omo no market to my for asodin bi asega ewo edan na se market to my for asodin bi asega ewo edan na se o ebua ebetiri agu omo so eto omo ti mu na tu a omo so omo ti ase no omo ina omo so omo na mo fi ho ni ampa Asemubia, Eddie Cabayano. Yes, so boy, almost Uncle Papa from Emma McCown. Right, Mate, what's the that's a papa set one so what to me afraid. Andrew Ross or Hedge live all the way from the United States of America. Could you abrasso? Yeah, enough for your source. So I said, you made you for a while. It was set a twa so what radio so could you. Right, yeah, brasso. Black O'Brien and a tea for Mutiano Payase. Na Yankase, or more numerous power, most we attire, and so any pa. Na Messer Adeba Qua, made him a near fetch, who saw Kutia or Main pa. Hey, Titu Yankasas and Quancre Ghana for. Ayana yetape referrer. Sa referrer no yensa enka ne se bia na aban we bae no. Ye de adwuma bi hye ne sa wantimi anya den wantimi anya. Na aban fofra den aba. Bon se o kaka pe na aka ne aban no de no so ye. Eye so bad. Say ye ho sa aso ma. Ye de yamfa to ho. Enya fine. Onim. Ye bobra kwa yanim. Se black over me ma utumi se wo na tena mu host DLFM yemfa yesi ya wo na wo tena mu host DLFM the biggest money show in town and be management ehunu so no dwumadie ba ko mienu mi de bia ye pese ye fa no wantumi amfa amfa de black over na step down ni ba wo fro ne ba na so betena mu no be ka the same thing na woni ne mienu no what's the difference de otie mi ntie ni yo no mfa nkwa adwendwem sa de na Ghana fo bi ye no etese mu jai utumi so bi wa wanyini pa enka ese nko no atumi dwene hu ni se no ese medwene Ghana ho kane se mama nyukuo na so na odwene amanyukuo ho enti de o mane kwone tibi wakomu no emfa no ho ya besere ya to aba wi a de aban bia ntumi anya ne wantumi anye enti na ya pam no so onkwate na fie de otie mi mfa nkwa adwunwu no ntie ni yie de hye ne nsa no wantumi anya den wanye de Ghana for expert na wanye enti na ya ka so onkwate na nchen na de obetumi aya ne nya den emra go and sit down. I'm telling you, this also bonus also be catch say the way ni and say I mean the opesa watchere. Eh so bad. This answer na ye nya ika. Ye nya to aba wi a nipa wa ba no. Wa ja tum so obesum ti na wa ye den. Wa ba. That person should be I mean, say ye holding accountable. Na the okan ye na say wa ye den. Wa ye mo man no. Eno na me hia me in the first place. Wo ma ye nya isa referral ano na we ba na obeye we wantumi anya ya to atia no. MPP bana wantumi anya ye gya na kwan NDC aba onye ne yie na Ghana fo ya den ento yen sanso na NDC ba na bia asem ka ye gya NDC kwan kwatena nchen na bia MPP aba MPP ni meka nkyerɛ me sɛ NDC ba na sese no wa kwatena nchen ya wie wo na waba wo so obeye ne yie enti waba ne siwo so ye na yenko enne hia yen enti sa referrals ne de to me me hu ne sɛ mo man no ɛno na ye de source wo mo so saa na akwaya agenda de bia da wo mo de kutia na bo nso na o man ne sidiesi na o man ne huna mane we ba wantimi anya hwe e na denda mbeka wo beka ye de na ono ne ba de na ono ne ye I mean how ono no ba so wo be ye no wo hu se nimpa na anye ntine ya pam no nti wo ba ne ye
ena Ghana for hwe animu wunya gitum se obesoma som nti sa referrals no yenyai to me hu se mo man no yenyai sa ne man agudie no kura na mo man mo na maso politicians ne so sa no mo ba mo de agura to pre so bad eno wachi no permit mama ya kire se 2018 ena mpanimfo de national development plan ba ya o mati commission mo hwe so 40 years policy no ma ya to honom 40 years ebesi 2050 2057 rather 2057 and as 40 years from 2018 back we see ye mi sa commission na hweso no say commission no wa himfa omo wa himfa na e de no ma ya fa ho project away ba on when was the last time commission here and we have national development planning commission NDPC obitua no bisa ho say kwesi say this is 40 years agenda no mudigu ho no ntia manyokuo ba manyokuo ko no omo nam so. These are the things we are talking about. Agudi any too much. Obi ti ho no mo hwe sa de we so ayetua ne kabo some. Omo wa bedwoku omo yes adwuma yi. Enso biza ho se we ba menye, we ba mente ase omo di agodo wo krom yi. Obi hwe ho e kire din. Amanyoko bi na ba obi din so onkohwe wo ma no. Nti wa bad wa boni din no ya nto no so aba. So what problem na ani o. Ya nto no so aba. Obi na boni din se wo kwatena so ye ha mame. Na wo hwe we so. Nti de o mampeni ne be ka no kire din. Na wo yin hwan. So be yi wadi openi. De meka no be ya fetire meyiw. And they say yeah problem ni say yeah independent body aso ya o mampeni ntumi vanensa nka emma obi din kwatena ho Ghana ni na ya to aba ma no ntini ba na wote wo no mo no ye de Ghana fo pe ya mpa ya tu and this we say in commission no it should be an independent body autonomous nya enye institution na say aban bi etumi yi obi o but an appeyantia NDPC one director general Dr. Audrey Smoke Amwa bebi owo anopa bia no ye chia no ichano papa na promote say ko do traso ti ba ko bra me de manu si me de meka ne say ye besro man no ene ye nuanum sentrefo no he ba ko fo wira dura ego Ghana be ko nanim ansem twere adwuma no e wo chefa kase ayewo se betumi apam aka no kra kene nyina ya boa ni ya pushi oman Ghana da kyen a bra ko na ho beto yen Ghana ni a wo so wo fi a wutie me anopai no munti ne ye wa ha wo kasa ye kesen ye wa wutie ye ntira ene oman mu mpanimfo na mu bisa na mpanimfo no mutie omote papa wo de madakure ye medi pani bi atem wa na hwe ade wo de just a day ye metena ha ne ye mo pani bi ye ni na tem e de bi se bi o man pani oswafo bi ana MP bi no de ye ni na tem fie hanom na hwe ade ana no kaswa one day say ye kwato radio station adenti Oma ka asem atia party panin ba ko mo ka asem papa say ya omo nka ho asem ye sa na tie nsema ye ka bia o mampani o yawe ministers yawe MPs omu tie da bia me member of parliament for Prisia Huni Valley honorable Wisdom Kujo Robert na say the one time to one driver from ka james open ye tie mu bruta me na me ka kire wo the driver no frame me or madam for ka kire me so omu tie 24 even sometimes so muni akra they monitor us on our social media platform Facebook YouTube no moto so we because they don't have any idea of what they are doing here omo yawe enti omo na omo ya omo adwene se omo nye nsem bie ne ho aye company for ne den omo ntete ye besere ye so no omo atetere nya ba kofu adwuma ye nyina yemfo ye ho nyim referrals ye nyai na aban ba ye nkipu no on the toes na de waka no onye ne ye nyina yemfo omo yin kona Ghana ye open ye ye nyina ene betimu de ye nsom wonu nipa na mame musa kwado blaster agency no wato bi sa me ka kira enra so sini age to blaster agency ho asamba me ka me do ye fikura ho asamba ndra sa manfo de no se ade aye ne de bi gisi ye ne ekwaje beton ma wo mo pa chef for saying FM da Francis me ka se bi no atereka ba Francis ma minti wa no pay blaster se kumio first game na ebo no me miska 30 million ka fa jesi me ton ye second one me 40 million me ko she mu me ton ye me ni me say baba night na me ka fa 50 million mansa me sika ina she me sika de dan ndio ko fune kumi iye na maye de ni ba ta man famla wana mun to man wai mun famla na mun to mame me sika wai iye dia sa na otumi me sika 50 million a she me sika 50 million ni na aka na wana ba to mame ana wa mati ba wana me sika wai iye dia sa na otumi da sa ma ha me no winter say we mu da mayembo hello ekaba na mi yede ebusia no ta me na mun jam kakra ai yo fabra why ni into bi ma Odo ejuma na edin o ade papa ahun say ade a o ma na eye ma were ho ye mesere so onim so mbebo na anadwo no o se onim se bo na ya anadwo enti ka obeto ni data mo na nkaja afiri ho no se match day no moto jesi ni pa o match day no enti sa de no mesere mo se aya mo nhye no nso se eba se ade bi a eni ho da na akwafa ho ne ma ton a ye strategic
Yem sa, yem fair trenchim. Oh, Kwan kakra because we name the basic slow by sure. Already, who are from back at say team na diakono. Because you say blasters a kuno. Blasters a kumio. On kafra. Ya, ni yedi hu ya say. Akoba ne sa. As after empty office no. Ya pa yedi hu ya say akoba ne sa na nso mesre mo amaka na mutie mi no. Say ye tournament bi na mo fa ye tournament no ho ne ma ton a. Team kura wo ton ne de ne mfa ne bibiri. Because when be ba kwesi e di kan be kan ye team no say de ya ho de tie kire. Say justice no kura atete so. O ma tete so ba de ne mfa. TV. Ghana just ni atete so we. Ya dey about 15 cities. Wait, 15 cities. Wait, 15 cities. Okay. Wait. Yeah, there are about 6 cities. 6 cities. Wait, 6 cities. Oh, yeah, there are many. Wait, 5 cities. I see where you 5 cities. Now, Papa, no, coffin in bulk, no. No, the end the heading. Edding, Papa. Hey, no, the end the heading. Edding, Papa. And come mesre a man penny. Senka wedi enyo wa hyeso. Anka omo modiana onko wonkasa na one Ghana fo ne ye nkasa sesesi ya Ghana fo a omo kofa Ghana Jesus na esi ya no ya firi musa no ayeka awon ko mampeni betumi atoto ohu nanka otechama Ghana fo a ana obechecha ma ban mu mpenifo no de onko mo nhye ma wo mo ohu we de nka mema de sra aban toto omo teso ma no nanka onye den on toto nanka on cheche ma o mizie no se o ma no ana GFF na metwe ana hu ni sen woni fa mo mampeni GFF no nto se blaster ye GFF dia ana meboa enti o mampeni wo kra ha ho nto GFF boss ya papa edwin kit okreku mesrew Ghana fo mkofa jesi no mokoye no mantumi ama ansansa mo ba kai se mo twen nanka jesi ne sansa mo ba na ma ba ntem sa ma haye enti abesre mo meto jesi siri nyina kama na mo chichema blasters ekumio mo chichema local clubs no blasters ekumio na omu nyina anya den enhye bi blasters ekumio se be ye kwa makuni ne ho betuma haha no blasters ekumio yes be ha dwen pa enti yenchia no blasters ekumio yenchia no na bra DLFM mpenifo no beboa nanka ya to aton ama wana yan kan chema ana Ghana fo ma Priscilla na want to just we ma we de na odi aka on na ye official yi na ye official yi ma maka de nimu entinka DLFM volunteers ni betumi agina so Jesus ni said ye ko no mia bia meye ni sei meye Henry Takwa mo aboatia send message aba na pay wo se ohia papa ne number na Jesus no obetumi atobe 100 be support papa no Entimana ya wonfre otie ya nia wonfre na DJ mo no be pekero na one ni ho nkomo na yenkipo o blaster just no wo bi de ono wo bi to bi kan o fa na manto enti wa ha meto de ani die ne be ye first one na meto papa yi die o beto be say o for now when they say Kenya ba wi anya hwe kra mi nya tu a enya ba na ma madam fo so blasters ekumio onkafra onkafra na de be nyina ne say be say volunteers na last na my sister Mliku I don't know whether she is listening to us my sister Mliku I say or temenka aya on friend fa your friend is saying MCR honom na lion na one producer nkasa mame why okay I can't remember the last time na she requested for my contact I think there was information being passed on but since then ntumi anko ntimi ma yenti onka ntimi framfa studio line so no mo fa na so better so WhatsApp kura na we indicate so you no then na you proceed from there me ba blasters ekumio first game na ebelu me miskete million ka fa jesi me ton ye second one me 40 million me ko she me ton ye me nim say baba night na me ka fa 50 million mansa me sika ina she me skande dan ndio ko fune kumi iye na mayede ni ba ta mampa na mo nto mo wai mo famla na mo nto mo me me mo wai iye dia sa na otumi me sika 50 million a she me sika 50 million ni na aka na wana ba to mo ana ha mo tiba wana me mo wai iye dia sa na otumi da sa ma ha me mo win to say we mu da na yimbo hello ekaba kwadu akaba say nya no kwa no ho aka say ye nua be match Stella former Ghanaian international say ono so yate say ono US nzo so kwa so ne visa am say we nya intizi ono so ho intinya ono kwa na ato no ye nua be ma former Hasofo and then Kumasi Asante Kotoko Starboy Stella nso mate say ono ye interviews bi ni ade say ade say David ma di jo ma ko fa no ba because okona no say GF for na namba enye easy kra o Ghana ndi o kasa na kano kra ye fa ma o what you say inti mesre next time so person okon no ba dia aya GF nsem ne ye ka mane nka
bi ye ne mu say de me ne nko ndi me ka bi me de no me ne nko ba bia me ho nso me kwantu a me nko ba bia me life no enti next time cha say na betu no fo so pese GF de ne kwade ne ba ye cancer no nokure na wo ma o de onyi ne ho firim no nya ma ye senior so am nhye ne den bibia be fine. Well, thank you so much for being part of the show. Answer the bell. Let me say happy birthday and come on Amanziba Nut Brew, and your birthday, happy birthday and confirm. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say good morning and goodbye. A friend Hitman, enjoy the rest of our programs. I said I can see and come on Instraba Kwajo Sami be executive producer Bismarck. I do say Ura Samuel Kwajo Kwazigibi, Ebwaya and afi DJ Omarion. Ura Michael say Okoche Fiora when you not touch you nitia and pay yedi dwumadi no yedi brewo. Yes so na afi dwumadi foforo atwa so. Your friend Hitman. Good morning and enjoy the rest of our programs.